ye de ho na yemfa nye akunafo aye se bronya bere wei wunti ajanka bi nya atade hye wunti ajanka bi nya mpaboa hye wunti kunani bi nya ntoma kata na dagya so a ada bi a obefa sa ntoma no wunhyira ada bi a nani bebo sa ntoma no so obeka se sompafo adaroma na minya sa ade no enhyira no translate eba wo ho enom anopai manenka wakoma se obeye okunani bi aye manenka wakoma se obeye ajanka bi adoye na kwan no ne se wode ode beba beka Sompa FM ye de ho na ye nyina ya bodwa kese na ye che akunafo ya de eda ye bebodwa no okura betimi ababi na wabetena se aba behwe bi na wo nso te ho a na wunhyira dɔɔso wo mo gye nneɛma na ye ka nyame nhyira wo ne nyinaa na wunhyira na dɔɔso ebeyi wo ba afiri yade bi mu ebeyi wo ba afiri amane bi mu se wo mia wo nsa wo ye pepe a ohaw bi anka eba wo so no wo de sa sika na wanfa amoa obi no wo de bekɔ ayaresabea wo de bekɔ akotua ka bi ani kwansa wotua na nso esanse wo bie wo nsam na wo ye okunani bi aye no okunani no mpai bonti ebeyi wo ba afiri yade mu ebeyi wo kunu afiri yade mu ebeyi wo yere afiri amane mu ye nya adoye kwa ye ya adoye nya bibi firi mu ewo bible mu kura se momoabo ma hotefo anu mame wona wone me wo apam ewo afodebo mu afodebo ya ade anyame ani kum ho enti se wo ya adoye a enwinwi firi wakoma mu fa ni gie eya adoye na saa ni gie no ena nyame hwe ho enkasa sompafo ya kanti ena wo ba na mom mane nye wakoma so ade se sompafo anya kan ko ade me de me ho be hye mu bi me so maye obi adoye na wafa nkwara be num wo mo buru nyantade ho ka na wakoto roba hye ho dwan na wo de aba wo ba kra se maye modin na nyame ahira wo enye nipa animu adom na wo bepe wo pe nyame nhira abusiafo fa ho hye sompa akyede no mu na ebetumi aboa wo ama bibia aye kama ye kono ya ba enkomo bebre ewo ho maestro atna se ya no pay ebedi nkomo ewo agodie mu maestro good morning legend na apomo nyame adom right ye da nyame ase pomdeno from but yo was say yes be ye ne den sa to da bia na honam na bre yes anopay ede na eba latest ede na war sports legend medasi anopay me enchi Nkoranza my ne Ghana my woni mse nra Adea said the continent of Europa Champions League matches ahudo pi etodwa anopay atena se de ho update eba na matches no 8 ato aso ye de ho nsem eba eno achi coaches ne bi edi nkomo wo be pie mo Africa Super League no so mu a eguso ekoso a me no kase ye nya clubs ne bi o ma qualify room into the next stage of the competition ni nyina ya tena se anopay no legend ye de ho nsem eba na bibia timi aye kama Chastela so akasa Chastela akasa dia fa Accra House of Folk ye de mu ntwemu eba ne nsem poti a okan ye de ho nsem eba na anopay but Accra House of Folk baby o mo dana nye wo hwe wo mu din a o mo wo o mo modern a o ma bo e Ghana Premier League mu ana Ghana football in general baby o mo dano ene wo mu din a o mo wo no obi be ka se no ana nipa ye be ka se no nsai so yes no nsai so Accra House of Folk on deserve so oda baby oda no but we nso kire wo se sebe enye din ko a na ye de ball na mom ball te srem Martin Koopman can be Martin Koopman has coach no aine or say for now over Ghana from the national team to the club side you need a quality wingers any attackers and for me I perfectly believe it Inaki Williams ye kofana by obe washesen won shebi Antoine Semenyo ne woman no abeme 1B no dia fam but the majority of our goals no dey there you more or more offensive methods na dey my into one it just say football na perform we are having this is a nation that there was some point in time near Almighty one more you was some more giant Prince Tegoma be from ko. These are the quality strikers there is one guy Jotes as a from Pong omunyina be firm bi na performance na ya na but in your national team that we pass striker Ben our country on it's very difficult right you had no one to count on sometimes your quality number from
and Coast League and here Boniface and one yetiminya quality players. Ese mu nyina say from Coast League. Enom ko Ramo Milo games. Enom beduru ba bi o maduri. Suleiman Tari o mu nyina aka ho bi. But this time around, say Coast League net saying. Na omo we coast to no kra no. Do they get support from the GFA? So mbe ya ye ni. Nti general we nyina aka ho bi. Grassroots ni say ya. Ebeden na soro hwa yi. Ye nsi dan preko pese wusi afiri soro aba form. Ye si free form na kosoro. Ba se ho nye. Ebeden na dan na timi agina na naso. So that is the truth in the matter. Me da say ye na ye homra na afi fans nyina egu ho fama ye ene anopei ewo ha maestro ena otenenka no ye ba sisi ya. Yetimi eje eba besum yetiefo nsema do pi era no pay aboabo no ayere eba na bibia timi aye kama Africa Football League ade se me no kasa impanyimfo edi statement bi aba bonten yede mu ntremu enso etimi aba na bibia timi aye kama me no kasa clubs ben ena etimi qualify to the semi-finals yede mu ntremu ebeba na no pay ama bibia enso etimi aye kama nsema do pi na enso ebobo edeba ewo dwumadie no so na bibia enso etimi akoso hye no so se dwumadie no live on Facebook Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM wo kono akɔhye wa like na waja comment na ɛwɔ hɔ no no achi wobetimi enso awram ɛwɔ Sompa TV on YouTube na watimi akɔbɔ ani akɔhoma na bibia enso atimi ayɛ kama na no pay ɛwɔ dwumadie no so hye no so sɛ na 25th of October 2023 ampa emre no ɛkɔ na ɛkɔ sa bro hwɛ obre na simano makom yensa ɛna abɔ ɛde apa no so ho ɛwɔ fidua manom sei edin no bend the sports maestro sa so na systematic ɛwɔ studio bia ɔboa na mfonya ho duo no nyina no sɛ YouTube any Facebook no wo so watimi anya bia hwɛ na no pa aboafo pi na enso eta ye tini atena se de nsɛm no etimi ababrepam wo bɛte ɔmo ho nsɛm ɛwɔ fia na bibia etimi ayɛ kama na quickly yɛnwram na nsɛm ahodo a edi adankyekye na no pɛ no yɛmfa ngu apono so ma yɛtiefo na bibia enso ntimi anya kama na akopiem ɛyɛ Africa Football League na reporter men sɛ kan na no pɛ ni sɛ ne ukopiem yɛade sɛ Enyimba FC wo ne club and team ɛde Esperance de Tunis game no saa so na club and di Tupuza Mazembe wo mu game ɛwɔ sɛ etimi baso no Diamantini sem pedifo etimi prosper no sa games no nanke wo se etimi baso enenemum Diamantini so mo de akɔhye nyame admo kyena ɛno kakra efiri onom eba nyame admo kyena 26 October ɛna sa matches ni nyina no exactly 4 o'clock PM na kyese kick off no etimi atodwa ɛno kakra na me nsa kan wo dwumade nso de ho nsɛm no enso etimi aba wo dwumade nso me no kase club akwa nei watimi abɔ modern qualify no club and gin ede mama Lori Sounders wonim se first leg no ekotodwa wo bi man so Angola bro mo che Pedro Atletico Luanda and nani o mekano mienu amo mantimi ansiara braka and now return league need to be baso at the end of the respective 90 minutes no na 0-0 me no kasa club and team at the Sounders wo mantimi enso at the AM exactly 2 goals win atimi awrama mo into the next stage of the competition and no kakra etimi atodwa de ban se ne ukopema club and the Sounders wo mo hwese nyame ya adoma Ali any club and the Simba o mo game no return league no de betimi adi nkunim bia no wo no kwakosia club and the Eddie Mama Lori Sounders and no kakra etimi atodwa de ho nsɛm no enso etudwa na no pa na Kofi Koji wonim sɛ oy of Ghanaian International enche kra eno kopiem ɛwɔ man gin enso eri Libya ho ɛna branch etimi akopia ɔbɔ adwuma na diamantini na no pa ni sɛ no friendly game baako enso etimi etudwa me no kase Kofi Koji etimi bɔ hat-trick ɛde man club and di de Al Tahadi etimi ɛde bɔ hat-trick ɛde mo ampa wotim sɛ branch ɛde mo de mo no bibia ɛkonka ɛde ma Kofi Koji after so kopiem ɛwɔ man gin enso ɛde Libya ma ɛno kakra no pa mi sɛ ka ɛwɔ dwuma di nso ɛde ɛba Mase Asante Kotoko was one Kotoko do team nepa na way back 2017 Ebra club and the club ya Kumasi Asante Kotoko and the club and the Accra House of Folk womadi boy ni ewa Liu Mama Sports Stadium e watamali ewo MTN FA Cup ma Kotoko and ani omu 3 goals to 1 ono no ye boy ne ho and o catch no say by almost by crook or crack wo be sia kan dia ma club ya Kumasi Asante Kotoko ntinei wono club ya na obono e team ba ko odo and nyame asen na dwuma o sia kan edimo mo eno e nkoma abrante no e tuja na no pay de ho nsɛm no enso etimi aba na Martin Koopman
House of Folk manager Panyimpano, Diametin and Nano Pay, and it's in the House of Folk companion form. Eddie Ababe to just in the Omatete, some for cry eke can say, Womatete, some money, some Buedu class 38 in Komokofi Yesu, say enter cross some Buedu Eba, not wetting me up a Fedjumano, and no, and a Diametin and Nano Pay has in Penny for no, and no Caribbean is answering no crowd, some Buedu, woman no ending Komobiana store. Papa and the Martin Copman, and a air costo, Akoti, Accra House of Folk, irrespective, say results, no Emano, Womo, and your imagination betting me up Bomotin, not just met me up Panyimpano, and no air Kakra Epa, not Tanobo for Consuel the Pebble goalkeeper. A branch did Emmanuel Kobe, our safest pair of hands, at the Mac Club and did the Tanobo for Panyimpano. This is in a Juma or Bonano Edding. William says so far. Umetimi body tia House of Folk, we keep clean sheet, or body tia club and Didi Legon Cities, we Timmy keep clean sheet, or boy Eddie tia club and Didi Career United, our way, we Timmy keep clean sheet, with him so far 4 matches, Nina and Wetimia clean sheet out himself, Branch and Didi Emmanuel Kobe, we seen a kind of Matano Bafacano, a branch and the Muddy Mono answer was raw, and no air Kakra, a Rehon 7 air to John Nano pay, Ewo Jumatiano so, now young fan to just an Oko Pima, El Hohoi. Now, Diametin and Nano Penny say, "How we know say a new air sports stadium and on my constructed Adea Club and the Dean Eric Pando Heart of Lions say, "Oh, and I'm no say Yamia do more matches I can woman and so betting Yako now woman to me Aqua boy Juma no say pitch in a dear o stance in the baby out him says still a Juma Kakra and so goes was Nemo Park Nankasa dear Menoka say Bibia the Maujo any show no I was Sompa 90.7 FM Ube Usampa Park no a hot Bibia the Nemo stance supporters in the betting no a honor him says still a Juma Kakra 1 man penny for better no Matutunioma not just a Quando Heart of Lions woman and so Timiako not just Omakoshi Omakai I was a go pramano so a dear home seminal 8 Timia to John Nano Pay Jam fasted a PSN be my Gosway Senior High School. Gosway Senior High School, Macatro, say, and the remedias now, Waka Treno, and your baby back, perform one form to admission, no, you go so at the Emma, this year for BBR, or person about Gosway Senior High School, no Babish here, and don't you pay Woko, not just a Waka Gentity, not just a new Western Wet me at Treno Atenete, Nabi Beer to me, I come a year courses a hood P, a bit is a general art, business, home economics, visual art, general science, any general Greek in Nano, Woba Gosway Senior High School, Babwow, Nabi Beer to me, I come and watch it, your Wayek examiners or more, and a airborne yet me at Chawaje, Nabi Beer and so to me, I come and so at Yama, and Tiano Pay no Shannon soon. So, Baby Bakopena do any action, I see as I'm so, Wako Treno Watenete, Gosway Senior High School, I'll pay Wolfred 055 55 00276 055 55 00276 and what you wait me after 0247 847 434 0247 847 434 now yet me Abuana Bipia and so at me I come at Yama Gosway Senior High School, I'll pay. Time about Mr. Channel with just my catro, Quanaco Pebinabo Bebua, not just a malaria fever, no, wet me to us a general body pains, no, who to us and I'll bet to us so dear, a time about Mr. and I'll pebi at me anon, Nabi beer to me, I come a loss of appetite to a numa, I yet treat you wouldn't minute, you know, Vinano, a time about Mr. and I'll pebi anon, Nabi beer and so at me, I come, Ede Amao, and Tiano Pep for any trim, pharmaceutical shop and a license about your piano qua, was a me per time about Mr. Bebwao, now when said to me, Akabi, Nabi beer to me, I come. Diamond Nano Pay, Upese, Unim Penny for Dinkomo, Nina so be Pushama to 0244 417 669 0244 417 669. Yenai home right bar, ye rum Ewaman, not just Saman in summer ever Nano Payno, yet me and so Eri Atuja. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble!
Right, Abusia, young ram, not a salmon on in some narrow pay and sa eke which Matino Sono, Yentimi Fair Hun Seminole, Entimi and Tuja, now Bibia Entimi and Yakama. Now William San Ray, I dare say Rofa Champions League, matches I would draw and sweat me a basso, Emma Bibia Etimi a Kama copium the continent of Europa, not just at Tajie, and so any Posukra, Ewa Honoma, and a latest update on pay them in second. Now Roman no matches at me Cosono, Club and the Dia de Garatasaray, woman to meet in a firma by Munich, and Nanio Academy and San, and Yadia Mutimi is a bomb of this year, Bracabako, and so Manchester United. Eto atrano bakwema FC Copenhagen womo enso entimi ensiara braka lens eto atrano bakwema PSV Eindhoven etimite sakana ho sasuna Sevilla etna Ramos Sanchez Pizjuan ema club and Jiri Arsenal ena nyo mekani mienu ema musiara braka bako SC Braga ewo Portugal womo timite na firma Madrid kona nyo mekani mienu ema mutimi siara braka bako FC Union Berlin womo tina firma Napoli ekona nyo mekano bako womo entimi ensiara braka na matches no enso etimi ato aso na matches a epaso no se na esi etie uko PM elsewhere ewo eye Vero Centers na Nyasem Bofra Crown matches no ano enso betimi ayedin ediama some of the clubs are eno latest update etimi aba final etimi aba Lazio club and Gini Celtic ebebo club and Didi Atletico Madrid club and Gini enso Newcastle United ebo Borussia Dortmund St James's Park Paris Saint-Germain etna Paris no match AC Milan na club and Gini RB Salzburg wometimi etimi oman RB Leipzig abo Kraven Zexda club and Gini enso Young Boys ebetimi aba Manchester City we nyina no matches ahodwa etimi atoja dia honsem no enso etimi aba na no pay ewo dwumadie no yen ram na chese nkoma hodu coaches no enso etimi adi no yemfa honsem entudwa na no pay ewo dwumadie no so na nim se coaches ni pina kasa after some run matches no enso bi etimi aba so no na Brantian din Eddie Jude Bellingham wonim se boy no etimi pride dan ra na diamete na no pay ni se ne papa ne din Eddie the Don Carlo Ancelotti was yemfa ntudwa was boy ni pra na nhyada nye serious eno ntia likely se nyame adma weekend hi wo mo matches ahodu betimi abono Brantian din Eddie Jude Bellingham enso betimi akoso abo ejuma Ediama club and the team Eddie Madrid and a latest update on pay me sa eka na Eduardo Camavinga boy no enso etimi konya knock ni nyina no diamete and he said Eduardo Camavinga so dia no yes ye serious boy no e likely say na scan betimi akoso after scan no boy no mu gidi sa Brantian no over the weekend no enso betimi abo ejuma na bibia etimi aye kama na Brantian the team Eddie Takafusa Kobo wunim so Japan ni this year na boy no a former player the Madrid and no sinaka the resource I dad na diamete in Madrid any tete ho egusu e monitor boy ni situation say no boy no diamete and say Madrid for any January mo ho and ntom gusu ehwese nyame adma January wo mu betimi awram na Brantian den editor Kafusa Kobo free Japan no wo makohese o munsa betimi aka no na boy no enso etimi abebo adwuma eno kakra me nsa eka na Brantian did Yusuf Poulsen na Yusuf Poulsen a player de ma RB Leipzig na diamete na no pay ni say boy no etimi extending the contract e de ma RB Leipzig a Brantian did Yusuf Poulsen till 2026 enya de say boy no etimi akoba bia wo tena ho abo adwuma e de ma club and team enso de RB Leipzig eno latest update and a pay them in set me aka na Ferran Torres a player at the club and the FC Barcelona na Ferran Torres am fan tuja was a clubs we bring and knocking the doors send come betimi abetabri no na nka watimi akoba bi fufuro akwa page mo so no na ni jepa e Catalonia wonye na jiso be free Barca na ochina enso eka ho eno nkoma Brantian didi Ferran Torres wore tuja na no pay na head coach at the club and didi Nisi Casio papa and the e sorti pozo diamete na no pay ni se panyimpa no yabone na situ se ontimi anko sansa modern men yekobisan se chairman now crafter so free AC Milan eba be pm club and gin Paris no bibi ekoye wasi ampa bibi ekoye wasi hwe club and gin Paris Saint-Germain wo mu family no eson papa na uba modia na dwani PSG era bo sampa PSG family no enya bushua ketwa eno nti no ndi na ni jepa woni ba bia akọ wo koso atena wo club and gin Paris Saint-Germain no enso atimi abo adwuma ama bibi atimi aye kama na nra wonim se game atimi todwa between Manchester United and the club and gin enso the FC Copenhagen Brantian Jean Eddie Andre Onana wetimi save penalty na after the penalty no ene ko bizan se chairman na so far modern man e basura na Andre Onana see am fanto yosi goalkeeper bia e ye wadwuma se on difficult moment no wetimi save club nti penalty save ye se no nti ena centrefo bisa na sa question dia enya ade so wo bibia ka fa ho nemum e ye na adwuma ena oyeye eno e kakra Brantian Didi Andre Onana wore e to Jan na no pay wonim se sama na Brantian Didi Leonardo Bonucci wo ba be PM elsewhere e ye the German Bundesliga FC Union Berlin wo be PM wo makache na panyimpa no diamete ni se na ninye yesi panyimpa ne mayo ba nyina nse nka Champions League no wo betimi anya bia bo nanso ne obebo wo chena ne ya bench no eno nti yesi panyimpa na ninye ogusu consider offers se nyame ya January epi obetimi amubi e the free club and the FC Union Berlin eno kakra Brantian de Didi Leonardo Bonucci e free panyimpa no nso camp eba yere ya honsam no etimi atuja na Inter omusi o papa ne din eri go se pepe Morata panyimpa na din comedy afa Brantian de Didi Luftaro Martinez
Martinez wedding comedy afan ho panyimpa no se yemfa ntodwa wo se abrantia ne tin edi Luftaro Martinez no eni abrantia ne tin edi Federico Di Marco wo se zamrantia we mienu omo ye untouchable e club ne tin edi Inter Milan wo mugusuni omo didi nkomo so omo contract no wo mu betimi extend edi ama club ne tin edi Inter Milan eri nkoma CEO edi ma Inter papa ndidi Giuseppe Pepe Morata wore etudwa na no pay na ene okopemo Bayern Munich Bayern no move adwuma wonim say so far 16 consecutive away Champions League group stages matches enya de say club and team Bayern Munich komatimi alusu bi ni nyina say every season bia no wo mu make sure so mo away matches no je wo mu betimi afa the needed results eno record so ma club and team Bayern Munich na Pep Guardiola din komo Pep Guardiola say mfa ntudwa boy ne friend Manuel Akanji was Manuel Akanji boy ne special players was one regretted that say August 2022 wotimi borum kofa Brantia and team enso Manuel Akanji eno kakra panyimpa no enso etimi ade atudwa na no paya yere ya honsem no epa e wo dwumadiens na Douglas Costa winim so a former player de Juventus boy no Diametin so oba be piem e Saudi Arabia na obe piem ade no obe Diametin se boy ne pa no obe so betimi oba be boy adwuma e Saudi Pro League Diametin na no pay e di free boy na camp e na mje etudwa wo dwumadiens na Brand and di James Madison was your coach na ni di 8 Pastor Koglo was hey panyimpa ni nimadwuma was hey panyini ni nimadwuma papa was every day omko training grounds watch ro mo babi omo passes no mfamfa babi omuntwa passes ne mfa eno abo amakle ne ukopiem ototiama wo momade mo enso eguso ekosro eno enkoma Brantia ne di James Madison wore etudwa na no pa na Cristiano Ronaldo William said no Asian Champions League no etimi ekoso na Diametin se panyimpa no so far this season Asian Champions League no 3 matches awatimi abono wa 3 goals and why 2 assists 38-year-old Cristiano Ronaldo still ne modemo no enso eguso ekosro edema club and team Al Nassr eno kakra etudwa na no pay enso ewo dwumadie no so on this note yenyina so na yemfa nsem no nyina no entimi emfa ensi wo ha na legend Owoahene Acheampong omfa de ka atwe no nyina no emfa ento aso mamo ena no pay magic in the air I love it my
629295. Article Home Store. Tano Factory Price. Ketios Marketing Agency. One more and a day 5G drink. Till 5G. On to 5G. Now so we say 5G now then and no yeah technology and I'm say there be TNA. Your green tea, that is the first G. Your grapes, that is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G now say I don't know. A non-alcoholic. Ubia timinumbi. Your back wife and a miso fruit drink. And I feel back also add the aperitivo. Nina, you will find a Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udo domain have you do abrosanum why honey tuno. Domain have you do abrosanum ho any tuno. Number is 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obu Nyesru 21st Clinic. And now Bojobo Ventures. Nananom emwaduma nyina afrosie die nanso wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibirem ha asoye tumidie bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi na wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de anase ache wo yam timi hyew enso da bibia nsie afei wo bo ene wo konti etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto nu bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Yaba Sompa 90.7 Adesi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa ne unchi ni wahyewa ye ji nwachinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni se aware dodo esubo ensanom awosiesie ani bebrea ekeka ho sajumedie ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkoranza 90.7 and Sompa TV kwasia de bia enwumre no nson kopema enwumre no nkron kwasia de bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofma mi premeni ye ne abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen migidie ne sen ye nyina ye gidie baako Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye Ema Alala Construction and Training Center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre Alala Construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling numpo ene kumino Alala Construction esi adan eton fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tile no ubetinya be attachment ewo Alala Construction and Training Center yaton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka fre Alala Construction ewo 0540 379381 ana 0249591700 ana so say 0246 702306 Alala Construction and Training Center se ubesi udan no a freye na yensi enwie ne prekomao.
Hey, Ataje, yate dene, eradi dawase, masters, my aluminium and a glass and wood jumano. They said you come on GA, if we said G&G Enterprise, Ababe PM Ewon Nkoranza, what did you masopa? Nebani say aluminium profiles and now glass, and then who are candia padia, G&G Enterprise, Edia Husane Abreye, a candiani bini, window locks, window robbers, center locks, net robbers, 40 corners, 40 round corners, and local poles of all colors, open windows, doors, showcase one candia so many G&G Enterprise, glasses are doing now, blue and plain in our G&G Enterprise. Now I'm paying up at the end, me come from out, so on Nkoranza North and Asa South, Busunya, Don Kron Kwanta, Akumsa Dumase, Sechla Dumase, Adjura, Atebobo, Kwame down so, and in Kureke and Weshianina, other four, and Kobe Bia, and Koto glass, aluminium, and one candia Bia, set your price in it here, I won't cry, Kumase, any baby Bia Kotono, Sana Tuaha, Naha Kransono, Yawa, she said, yes, Ronko, Emma, one or Tono Dodo, G&G Enterprise, I want Nkoranza Kasajan, New Market Quinus or Ben Dr. Jesus, Sanoni, a more great agrono, Ewa Dime Bakum, say Afra, Ubetia Fred, 0243 344280, and now 0247 773324. G&G Enterprise, Maba Ama Yukoma J. Ya boy, ya back, Sompa. Alamsi Honsam, Professor
pabinum kwan du attorney general de babonten say nasa no munye du emu oha yeah adanse ni ho bosirem ka atesem na wate na ono so ka bi na no na eka wo mo a Professor Frimpong Boateng bo mu din a aprosifo ache wo mu nyina na yenyae wo mo attorney general advice a ode baaye no na say Professor Frimpong Boateng pese ye kire saafo no de a onfa adanse poten hard evidence onfa mra sa anye saade a nasem na woka no emu oha na no na Professor Frimpong Boateng so abeka say onye investigative journalist so no be kwa investigate ape adanse de abre wo mo ono de wama tip no wama lead no de aka ye attorney general na prosifo na omo be ye wo mo hwehwemu ehun se galamse no wose yetu ana ye ntu ye kwaye na wose ye mu adwuma no ye ya na enye enso no wose ya se no ya na yenye ye enti no oni bibia ode ebema wo mo omo pa omo nyom pa omo nya ye bisa se Professor Frimpong Boateng or fight a losing battle kono kura won sha ase no kura no wadi kan lose dada na we ni nkomo e do ba ye ntie Professor Frimpong Boateng tia wa ye ba ye sha ase na ye ni nkomo no evidence. I mean, what I said, somebody was written a report. What evidence do you expect from me apart from words, documents, videos and things, pictures? I'm not an investigating agent. That's not my job. I was a chairman of a committee and I wrote a report. So you have to go around and see whether what I'm saying is not true. If the AG decides not to see anything or doesn't see anything, I cannot say anything. It's up to him. That's how he interprets information. I believe that the actions of people who have no appointments in government and who have no party positions, but who appear to wield power. That is one thing that is disturbing us, because they have access to the seat of government, and it's rumored that if you need an appointment, you need a job, or you need something, you need to be in your good books, that kind of thing. Yabeda se bebre Professor Frimpong Boateng nkomo na yeba bedie no na gina so eho na ewo nana maachi bio na mensha ase mfiri ho na memisa se asem no a mechirem no na papa no ato nanutuo wo ho no Professor Frimpong Boateng ekun bi a saa ko na wo ko no yebeka se won sha ase kura no wadi kan lusu ana. Well, answer na metimi aka se wa lusu ana won lusu ye no ma menchia atifo ene ahwefo mo Facebook ko Facebook a Sompa 90.7 bu se ko ma yidi nyina ho adanse die ya galamse a ya ye nsuo pika se melo aha se koku udua yenye melo na si koku no ye nnua e ma wonnua nsuo na de be melo asase no to ama ya hwe ni mum yentimi nom watase eno na o ma sha ase o mo ye melo e wo nsuo ani right na Owoahene yes sir yi paninu mpo de saying attorney general yewra Godfrey yebo adame yeah attorney general de ne office na esu bibia kese bia ne ho na efa na attorney general asem o kan ye no me de me hu se fa baabi no ehia de opeso o kire nyina ne se yewra Frimpong Boateng ya wono ne die animu a wo hwe se galamsi ase ye betu no enka onya evidence adansidi e kire se bia me na nabaka ifa me too good me too good no nanka wasan de adansidi ya be kire se aha na me too no adansidi e toso mienu me koton gold no we na koton ma no de e toso me ensa me boaboa no asika se na minya de e toso bi me de bi esi hotel me de bi da me de bi sisi afie me de bi yesei me de bi atoto mfidie we hai na me da me home a galamse ni pie galamse because enye saade a de attorney general kan me fa ne say du ba bi a na oya kire se nipa no kra ye paw no se onni sa galamse nanim ema ne kon no sebe enko awie no wonye competent chese nipa no ni munye du se de no eden edi animu ma hwe asana asembe ko or to the highest office attorney general office no enye is so onim the process how be feminist de obeye enti se wasem ko attorney general na se ye bogu sei
eka kyerɛ sɛ wasɛm na wode ba no nyina enni nyina so a ya yɛyɛ temamufu a yɛyɛ ɔman Ghana mu fo a yɛnim deɛ ɛkɔ no yɛn nyina nim sɛ when it comes to the fighting of galamsey a Nana Addo aban afeeli aban a otimi yɛ bold ɛka sɛ obetu galamsey ase ne mpo sɛ Ghanafoɔ mebua ma yɛnsuo ɛne yɛnsa ase ate ne yɛtimi yɛnya yɛ nepa bi yɛde yɛ enti kwanbɔne amanfoɔ fa so tu efam agudeɛ no sɛ duru sɛ meeko ne mpo sɛ nya de amobɛboa me mama kɔ tokora mobɛto atia me amonye de muntu ntia me na no kwasɛm ne sɛ ɛyɛ asɛm a mu odu yɛ ɔmampani de ne nkwa nyinaa to hɔ na Nana Addo ka asɛm no wie ne ɛsɛ nana asɛm a aka no fo no twitwiri fam wonim sɛ galamsey no ɛno nyinaa ka ho bi ne yɛde pusi wɔ sika mu anaa bɛɛmɛ na yɛserew hwɛ na wanyɛ mistake menka encredit aban bi sɛ aban bi deɛ na ɔno deɛ pɛtu me deɛ tumi no me hu sɛ aban a otimi si gyina galamsey wo ne Nana Addo aban but wafeeli meaning sɛ aban na wotwa mu na ɔma amanfoɔ yɛ galamsey no he was right tio he was right then because ɔno nim sɛ ɛde na galamsey ɔman no menhyɛ da nyɛ obi a mɛtumi akreti adwuma bi ama nipa ayɛ nti sɛ ɔmo didi baabi a menkotuo ma no aduane this is the case aban wei no watu binom anu aduane na akɔdi nipakuro ketewa bi yɛ den ɛwɔ enti yɛade a ɛha adwen enti mesrɛ sɛ yɛ papa no ɛyɛ attorney general asɛm a wɔka no wagu Mr. wei anim ase Mr. Frimpong Boateng n'anim ase wɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ papa no n'adwuma a ɔyɛ kora no wɔnim n'adwuma a ɔyɛ yɛnhwɛ sɛ aban bi bae sɛbe yɛn nyinaa kasa tia no sɛ aban no wɔyɛ incompetent ne nneɛma nkɔ yie Ghana mmabunu ɛɛbrɛ ne nneɛma nyɛ den ɛnsisi so ɛna yɛnya we have the men for right ɛna yɛto abayɛ den ɛde maa mo ɛkamea yɛ sɛ mo baa yi mo nsɛm biara ɛnsisi so mo nsɛm biara ɛnsisi so bra ahwɛ deɛ nsuo ani ayɛ wokaa sɛ ɔman yɛ a yɛtimu yi enti media no ɛnyɛ adwuma saa ɛdurubere bi yɛtwa before and after ɛde kyerɛ ma yɛn nyinaa ehu deɛ ɔfe nsuo ayɛ den ayɛ na kyerɛ sɛ saa berɛ no na aban no ɛredi nkonim Nana Addo bɔhyɛ na wɔhyɛ Ghanafoɔ no na ni da so bi yɛ den ɛbɛm ewi akyire yi afuntum mu nti sɛ obi atimi akɔ fold ɛde ne men akɔ yɛ adwuma na wɔde positive results aba na sɛ yɛtimi awurawura wa ma ɛho attorney general sei na wɔka deɛ a na kyerɛ sɛ ɔman no yɛ kɔɛ na yɛ den yɛ bae nti mɛsere yɛwura attorney general sɛ wɔhwɛ no wɔmɛdane wɔnom egu Nana Addo anim ase no bi fi sɛ aban bia no nyɛ Nana Addo no na sɛ wɔyɛ evil a to eyi o ewom sɛ bi a decision bi wa woteki ɛnyɛ ba ne nkurɔfoɔ ne ma ne yɛ aban nti nipa atwa ne ho ahyia no nipa atwa ne ho ahyia ne ma ne yɛ aban ne ma na ban no di mu so ate ase yɛgu papa no nim ase right ade nti no so wo use sa statement we say na sɛma wɔde bae no emu nye du ɛsɛ onya hard evidence evidence be na ɔhwehwɛ nka ɔsɔ ɔma examples say oh me pa chaw you say nipa na timi a kyerɛ sɛ galamsey kwanse na nipa asmasi na yɛ involve folder wɔkyerɛ ne baabi a wɔn mo yɛ no nipa no do sɛ no ama ɔmakɔyɛ investigation ehunu sɛ ɛyɛ nokore ananye den ɛnyɛ nokore and that is ebinum kra ka sɛ no yɛ saa nhwehwɛm no nyinaa kra yɛ process for adwuma yes I say police investigators no omo na yes anwuma no nyinaa na omo no de amane akwa attorney general say ampa papa Frimpong Boateng asem ode baaye no ye di akire yakɔhwɛ yahunu wei enti ma ye wafutuo mpacho what I say say wonim say ye adane oman na ma akwa say so obi corrupt a normal thing o necessary na bibi because asem a kan police ade show mo say me to me police investigation na okay nipa na beko okohu galamsey ni police ni salary yes constable would do 5,000 a month and do 50 million nti wono wonye 5,000 a month na okọ na be 100,000 so am akire na 200,000 so akire na ya mo misa Ghana police ai wo wasa krupon Ghana police enko transfer sika wo ho me da say so what I say nti se no ya to man na jeje mu ama ai say timemufo no yenya obia mu gidie biem na wo ankasa wayi panin sɛ onko ye hwehwemu na ɔde hwehwemu aba na se etimi bogu sei dia bra
ɛne asi adi a ɛsoma no deɛ ɔne nkɔyɛ den meda say nanaba kefa na ɔte ne nka no ɔfa ma mentie won so ebi ka sɛ ensema professor Frimpong Boateng kan nyina no ɔyɛ bitter ye yawde bi hye na koma mu because of say yaje dibia minister na no di na fi nsem yayi na firi aban mu asi nkyɛn enti ɛna wɔka saa nsɛm ɛsan sɛ wɔ aban no mu a nka nsɛm wɔ ebia nka wɔnka sɛ na so si hunu Professor Frimpong Boateng ne nsɛm a ɔka ne nansen fa galamsey kon ɛho nana medase anopai ema yetiefo ne ahwefo nyinaa nso amo anopai ma mema nana abruchireja asehene yeru akwadwa agye yakɔ ne hyɛden sanse ne wo ye ne baye pa efiri dumienu ye awia e wa ata asonda ho nana Professor Frimpong Boateng ye ne sɛ wonkonko ye adwuma wɔ Minerals Commission ho no onkoda no na omwama galamsey yentimenko yentu ase yakura na ministerial committee wala ministry ahodo na kan bom mo na ye ni sa chairman na wo mokotena apono no so no wonu ma na ewo saa committee no wo nyina na ejaye ye mi se ye ho saa na de enti na wo monyaye na galamsey ko enyene on se first pa Ghana ha we se Ghana for okra ye nyina na ye sore na ye kan bom na ye frɛ ha Gold Coast ne kyerɛ sɛ sika mpo ano na sika ne da fom ye den na ewie ye beda na Ghana na sika ne na fom bio na akwakohunta nyame nenim ne enti a wo ye ne saa sɛ de be ya enkyirima ye beba beto na ebi ne sɛ sesei atiwa kwaye ukomu a enye kwaye bio ya bunjam ba bia enti galamsey no de ye bekon na emom ye ko na ye ho ne ye ko Professor Frimpong Boateng kotena committee no so no enhwemu bi no mbae sɛ ne ba bi kura eye campaign e o galamsey num enonom mu didididi mu na obese yi ni si nkyɛn ne ye ho ade na wa ho sɛ abibifo osu ne ban bi wo ye ho sɛ woni nipa no bɛbɔ anan a emfa ho ne boni a wodie wo mmoso ada ne mom da asɛm bɛba no wo montam bɛsɛ no na afi wo ba bɛyi to enti attorney general say ne evidence bia ni ho a obetimi agina so san sɛ ohwemfoni a yeyi kyerɛwi a saa excavator ye esi ho yi enye ka akwan na wo mu yi ɛna ye de esi ho ɛna sabio enye failing bi na wo mu kwa akoye nti na wo mu tu saa amana no galamsey no ahoa hemfa wasa kropon dunkwan no fe ana sɛ hemfa ɛna saa de wo yi koso na prof ne site no na no ho de sɛn Professor Frimpong Boateng wo mo no site no on the Ghana nyina ba bia galamsey kono ya kan report na ho na no ewo Sompa kase so Major Jenchebe odi saa task force ye ni ma wo mo ko site na ye bo ni tu enye evidence ye hia nhwehwemu foforo a ye kyerɛ sɛ ade sei na ekoso ade no ye open secret da ho a obi ehunu ukɔ bogosonom ne na afa uhu sɛ ekoso na enye saa wɔn mo epɛ ekun ya na Minerals Commission hye wo mase enye Minerals Commission for ene da so ade license ma ebinu ma omo ba sɛ aha ye consignment ye de ma ye wa ban mu don kronkwanta ebinu ma ba ho ama timamufu a wo ho ampene na nanom ampene na wo mo pam wo mo enti ene wo mo oku bi efre ne sɛ wakam a wo mo de ko atia sa galamsey ne yemisa sɛ saa enema no nye wasa fo ne hye ase enso egusu koso enti yese yehia evidence de papa na wode mra na eye adwuma enti emra mu yenim yatete yemfa no enka asem je se ukuta ade no sei enie weni sei ntina meka prof akan nanso wonfa evidence bia mai wo kyerɛ sɛ esumesi anase bentin wom ne mfoni ne site esumesi ne dia meboa momma nhwemu fo nko anase ye nhwehwemu ewie ye no nsɛmbe na mpie wɔ akyire nti man na yetim no ye nim ne ekɔ nti ujiri sɛ at this point no
Attorney General Department no aboa Ghana for. Maybe that's aboa in the sense say Papa Frimpong Boateng o the only evidence kura wama lead. Okay. Wa ni ebeka nzo wama tip off. Wati wa yi asotere se bibi se na ekoso. Enti no na Attorney General Department ni person na se omo investigation bi te say the police. Omo investigation no. Na nka yentumi aseteni ni a professor from Pomboaten kan say eye nokre ana enye nokre nti papa wasema de baaye no ebia yeso yanhwehwe mu kire say ampa eye nokre ana enye nokre onyini se na nka ebetima aye sa dance ye bebo asem na to agu saa se bibia ni ho nana man na yetimu no ebire bia so se nimde a yafa no ye sha ase ne ye test ne ye di ye adwuma na ye jai sa asem ba nsa na yakwa akokenkan ye nwoma no Professor from Pomboaten edi kan de nsem ne bia ba abonten anti galamsey task force ye musa mpenimfo edie ni mu se wo mo konya obi pan chi se soe de ne ba ye ntia ya na wo mo hyehye excavator ne chamfan esan se nipa no a wo be so ne pan chi abohu so no ano ebe wie ne mpabo akese bi etia nsa na wo de aso ne pan chi ne so na yese wo jam okay Womu kokokoko ya omo echi bimo echeche emrante wano a womu hofuru ban a omo ne de niska bia afi na omo koye kwari apiska no omo cheche sa emrante wano campaigns na site ne ye womo de an yenya bi che na nti anu evidence bi ni ho aye de kire sabi o minerals commission so ne masa kwan yi nyina ama etimi bam na womo kwa yetiminya yesi yenya tuo yenya asekan Omo tapuri ne emu ayowa no ndade sen nyina no wo mutime cheche chamfan no nanso menkaida mpenimfo ekoye ne de betu dwa se ekoye ne yenya gold bar mienu ana yenya bread miensa yenya sikasei ende ebi ho akonta emada enti eduba bi na se okase evidence bi ni ho enti wabo ato agua ewo empaboa etia no ewo ba bi efiri yo me da se bebre of our partner can brother Philip mamintie won so wadwen wo ha na memisa se na apam kan se emrante na omo gina teche no omo ye no nye omo na ye galamse no de omo ye galamse na nkasa de atifie na mrante na de ye badefo na omo de gina mtu beka se ya approach ye de ko kedase she no kan ho bi na emma ye resource eno na ama Attorney General nya agina so ebisa se yemfa adanse emra na o microphone no Jumani awobo ene wana wotie nyina nananom asofo mpanimfo nyina yetira obibia na kai se sompa ya chade no yeguso nananom assembly members and sorry wana wonsem wo bi bibi kakra bia wo bia ne yedika kasabra be kan ho nye nkamum na yentimi nche amanfo ade eye bronya 21st of December to achede bia obi ntade mpaboa aduane sika bibia o de ba yebeje na yepede ye ho te esebio na ye de ama won so awoni bi ne na ye de bronya ne kama pa na o ka se 8 o'clock ya so no ade se sika promotion be koso enra am se obi di bia na dwene ye wa na ofre ye kaya se na efa system e bonsu abio ana efa we dia jesi ya penny para friend we dia anye bonsu ya da nyame asese anye bonsu fo bio na se be ya anti eguso na die na Facebook nso ya whole live Sompa 90.7 FM and Sompa TV or YouTube nana yes sir and some no one say enika there be a meka se MPP abanwe ade o ya ade pie policies ye ka policies pa dia asat now kano we hear former president Mahama or person was ababiuna men share dante any policy be intriguing like touchy emame e wono ho na then so MPP aban dia day in day out wo twa wani no na omode powerful idea no dia but what hebem o hwa die no ma tie ni dini ni bibia e kama pa but edu say ye nante because walking the talk na de na because akola pass asay into the problem one say they don't have the implementative power
or in the implementational power. Minim say bia I don't know why, but omo yes omo ye na wo hwe galamsey no do na another kind. Was a bit taking the seat no cra obeye. Ba uti asem o kan ene de ekoso na emfa. Na se utimi so omo policies omo ya de pa. Na yenko ye chi kakra na yenhwe galamsey ho asem. Galamsey one thing say ne fight no Edding panana. Cause one livelihood. So nipa benya bibi edi. Nipa betinya bo bra na se wanya baabi ofi se ho so no se wanya bi papa bi ho nti obetimi I enjoy na ho e na e koso. The end of the day no se o handle no handle ne ya obenya problem. Because one enye abamu panimfo nkwa na wom. Ye onipa bi ho no ma from day one o maju o ma ya sa de no. Omo toto omo tu e na o ma ya ba be do sebre. And say one thing is say when you fast while you fight, I think say it was wrong. Me imagine no. This galamsey issue, no, it is say obi or ye addict, whether drug addict or alcoholic. So per se obwana, and ye one day po ye ask what jai yenye sa. Expert because say yenye sa. Ebi avance bi obi no mo no akotwa. It is about say o jaya also say dia no fa akotwa fa. Ehwa na number quarter, ehwa na number third. Kakra sa na yi na frim na afi no ho aye de atono ba boom sa de enye enti boom na omo de share galamsey no asese omo utu no e ho na the problem ne bai because one it needs regulations you will nipa bi ho a omo ye faceless a omo nyina se nke ye kakra na ye recom into a program into dialogue ye man ho years say ye man ho bi about 10 years 10 years ye ne ona wo ye involve ni nyina edi nkomo kakra ka no mbeto circle nu ma na wo de mra na grep wo mo e fe di okwa no wo two gold two ene sa de e wo ba bia in the world ba bia nanso nhihede ne yediguo na ma wontimi ntomfa wo nkoye de awope ene abrofo ye omudi bt ye no nya nkwa de two gold ye ka wi ase omo two gold a Ghana em ye be ye wo nam ye wo akire kakra ye gold na quality no quality de number 1 akọ Australia no ne South Africa no ya de ye two gold wo ho na ye de ya sa na ma we say no Goro boys and other people no mo wo ho ba ye pekwa ye be regulate omo say enye nsem into one thing is say next get ma some years yes this 10 years ye de pe wo na wo ye involve ni na wo ye adwuma na che no ne aye omo kakra de mregu akom ya regulate omo we bi wo so omo won krata omo di tu ya ebi wo ho minerals one ya omo di ya omo for omo krata omo di tu until this time the illegal aspect any nsuo na say no na ye hwe kwan ye pese ye de fa so nti nyese bia gold tuo no totally banned and as yentimi obi yentu no obetimi atu by o see a pay policy ne ye ne kakra omzo ba no omzo do boom okom no uze say ne nkrofo no kra no omo ye no omo kra na ade no omo ye ne kese ene na say omo de ye campaign ya ade nyina say onim won nti one thing say one the way si shas ye no ade say two see ye mra no na anche boys na ana say eche boys na omo grounds na obetimi aye om bibi na o kama but you could not big men any or you for the say boys any opposition problem be any or kawe say opposition and I said guys in even che wo mo oni nsa bi ebetimi aso ni mu a enka ya de say oh avedi we anya evidence but ko cheche nkrofo a wo mo wo mpaboa kase bi eta o machi no na ama ya sa de ne ye botugu no na yen sha ase so we mu a medical ka say galamsey no before say be say na employ no less than 1 million people not less than and woman bata ho I'm talking about core guys machines ye de ne boarding no ebi ye kwan ebi kura de edi kwan kura bo kura fo che no nti enya agudi is investment ye huge ma me ba kwa mini so involve on open Kate Jamfoa Kate Jamfoa is the women organizer of the MPP or ye strong small scale miner then ba kwa ne de ba ye no illegalities na me chama unto me on the be two TV so na mo bi atentinu na America enti wo mu ade sad na ase ache beginner ase na PNDC law no na 218 no mu ye ya na so Minerals and Mines Act na ya into act and as a law no 2006 na be at 703 enti utim say fight na ase and free His Excellency Nana Akufo-Addo. O yo mampanyi Akufo-Addo so ana Operation Flash Out 2006. Ye ba mampanyi John Romani Mahama Interministerial Task Force on Illegal Small Scale 2013. Ena Operation Vanguard. And so ba Nana panyi so abaya ono kwa also the alternative livelihood program bi ba ya na nkopeso de bo amanfo. Ni nyina de na ntimi anko said esiko.
Enti now no the only thing we say politics livelihood and a campaigns investment acquired enti me hu ne say run and catchy ba Ghana for yen na yen kam ne am wa woni enti a ensuo na esai ade a saade na esai no obia ho nana obia ho because ade na ho ye na omode ye say wa hwe yi na say poisonous substance na omode ye no ebi kroso eba be pia obia benya effect no enti wona emu no omudidie wona office wa yemu adwuma ache no mo wane ha o mo say chinchina bi ye agi wa no aduane na aban ni adade minimpa but ye srese ye makoma mra fam because ye nsuo na esei ye forest na esei na sebe o se wotena krum na ase krum no ma ebo a wo so ye dey utim my memra minister no I'm so disappointed in my man me penasempa go for that because obi a oye stout or can say more person oye unim na omochi NDC for opposition no and opposition no a petition Commonwealth of Nations and oba the ebusa na say when we say opposition for no ed wa call ni and also onye moved this year ya February world baby no so onye moved because they have done painstaking investigations and omudi achi opposition no na obi the reporter ba abuba amanfo din nipa obobo omudi wabo nipa bebrebe din unfortunately there are people obo omudi a utimi say na omo owe omesi ayi omo ho ano fine ebi ko wagufu obabi but galam say ne ekoso papa isoja ni na say ne yakwakobo ni tu they were leading a force it is obana beka ye say nipa na de o ni na ye rubbish and I say any evidence bi anye no kore de anye no kore say wo ye attorney general every department bi o Ghana ha bia ye ne ye adwuma etiminya report quality report to be or access it is all the idea na bana ya oba so ama meka say yenso ya fa chire aye investigations and who said the papa na de buy na nye correct yes na aka yo wo say papa ni evidence no famre wo oti committee no da no oba no de report aba ya the report to the ba state institutions no a mo investigation na adani ade ne mo no ma fa chire nti on ba so ye investigation no papa we won ka ho we won ka no be yi ya no mo ye bo mu din ni nyina me yahuru ne wo say correct na oba na aka se ba rubbish ade ne de a se si azi kokoye opposition na genya report di ba na nti oba ka se nka evidence bi anim you wouldn't have said that it is a statement no here no he goofed and he said koye sa ade se so oba ka kra so we bi on the report number yen so we see evidence because on one investigative agency by yen no de adna breye and sana attorney general de ade be court no so ye further investigations or all access ni nyina to security apparatus and interesting with this wine no na asam na kodi CID for ho yes ama CID for no e kire se baby omo aye nhwehwemu na duru no omo hia attorney general advice said their criminal procedure esitie wo ye man mu no yes and attorney general advice and say omunjai womo a ye investigate womo nyina because evidence be no a ye de be naili womo ndi ye nyai womo nana obi a investigation we no ka so hia wa advice do you think that baby any ho sebe you na okra even with attorney general one kasa won investigative department o hia when on legalities not investigation to see the for no more investigation that is their area until you can't say outright say bibia nim die nyai ebra ya boni pani bidin a ombo ba bi pa so ye ka sukra na opom ka Ghana ni pa sura se e pa se sura se muntia bebre ho no mo wo ma ye nim omo it this time around omo ha nyina ne say omo crofo no de omo si wu ade enum ne ye ka se ye bo na honorable kan Japan wante was see you will start mentioning ministers omo ye involved in Galamsey one one kan me bo amo Ghana ya one one na me kan na se me ya na me ka se me kan de obi a enim na so ka se bibia ni ma de no on de also wa be ka sa ade no enti papa na se mo kan no kwasem wa anya de e bia oboso o kan ba na se go betia kan e we ya enye se de osika no na papa panyi wo na si ade no pedigree sebe nye politics a sebe na no manimu a honorable Godfrey Odame de no kwasem se nye politics a professor from Paul Boating en kanya wo size no that is a fact
musa was afraid no assas yeah youngs papa we say you be a ubeti rubbish in isa just because you think say right now person what kind of could beyond said your person will see ya there no enti me ba cho say statement no a very unfortunate so ultimately ka say who your position in the why a painstaking investigation a do report a yes sensuo e so mine na ma say japade there say at the evidence be anyhow what evidence you need you are supposed to give us the evidence and papa no thank you sir me so me da se bebre enti baby asem na duru no ye nyan manen ka na because we adwuma papa Frimpong Boaten ya ebinum kra fe de kra ye bo no kwa adu se ye yaudie bi hye ne munti na oye niema na oye no but minim sade awonso si dwen wo ho ye be ma kwan ma ade wadwen kire aba so sesia 0598994994 na waba be kire adwen wo ha 0598994994 na waba galamsey kon a ye kon papa Frimpong Boaten tu a watu ne ho asi ho se obekasa wo galamsey ho oka na ya pekwan bi na ya bo na hwefom opegya asem na ya ka ya pekwan bi na ya to ne de na atwene ye nyai na obi antana ne ba bi ana ye nye den kwan ben wo so kura wadwen ne sen ewo ensem ho 0598994994 o bank omoeso na afi waba be kire wadwen Sompa sika promo no nso ye beto ye anopei ne obewe ne no ye de bema so wonya ntwa bi a star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash na watubi na nso wanya sika ba se sia yi de galamsey ho nkomo a ye die no ma ye nte won kam ye ntie wadwen kire sen na nso si so papa Frimpong Boaten obregu ti wonya ntra ne ba bi ana ade a ye ka kura enkosi aga ana se ye nye den wo ha no bra ye twen se wo betima ba se nana menim ne ade be ka ho ansa me wa asem ya se eduru dia na me ka no hope aine eze me nka se wonya ntere ne ba bi fi se ye nyina ye fight se o man na be yi right then so nana mami nkomra all right good morning Pacho amen. Oba ba yente o ye da ase bebra no pay. Yo, say edamase nanaba Acheampong ati apam fuding na. There is a matter papa the mokan ne kwan so anu no. Na the dia do no se Ghana na yesi ye jana sa ema ekosa. Because the whole professor at me this report we aba. And in power also you know say overshare so aka some nothing can say. I said, Nina, they anything. Who can in the yard of Yama man, maybe Yamina, Yamina Bemu. But the evidence built in Winya. You pass in a way, Yadi will have, we are Cosso, I don't know so Cosso. Nothing can you just outside the evidence bar. Evidence is another back, and evidence is kind of Winya and converse you should down. I say, one can the evidence built on family view. And the professor, on better baby Trana, a Janina, and from Mumbai, the evening, Yamanadi man, but what we see with the massy. Yes, said Asibebre 0598994994. One so assembly send us if one Rebecca say who crum yin to galamsey or ho. Nanson and Susan son by Bikayina. Good morning. Good morning, Would any baby or Casafi? On a boba for them, Casafri Sika. Ira, my intio. Me, we are saying I can't say. Bibia Kawu, Bibia, you obey piano on the one yet, the Bibia where we are. Sir, Professor, I can't obey you, coming Casse, or the no crab rubber muda. Then they are all back. You been by the panel who say, before them come, wake on. You bear evidence to give me near. There's a year gun had a ya, you go glass here near your mobile, and I want to square will be our mobile. Oh, we have to call 5 good years. Ghana at good years. After I say, we are not going through Ghana, I'm on 40. I would have okay. So I can see for evidence in Milan Norma. Oh, yeah, not Ghana about it, the Benfat, the Bibia where we are. Yes, sir, that's Bebre 0598994994 0598
994 ubetumi de won so wadwen kyerɛ aba ama bibia aye kama ene anɔpɛ ɛwɔ ha won so be kyerɛ wadwen wo ye Ghana ni wadwen ne saying good morning. Good morning. Udin ni baby akasa free era. I'm the Navis. Me kasa free akumsa. Oh, okay, my entio anɔpɛ. Na me tia Sompa phone na we na also no Abuja phone na. Yeah, that's it. I'm say o question say me kasa papa ma ni guy professor onkoso anon kokodi ne ma na we the impact of Sajuma de ekoso you know. Enya just say omo do say mining areas nko na ebenya effect o mu. I think that recently research about enam and a year require no guarantee you jama zinc and some toxic chemicals and nama yenimua. The combatants and nam no cry bab on Tisha, you diffuse could say you at a man in no cost work. If you make my bank, I'm a yavi, my senior. So, 88 mean case, waya or moon chain, you know, or Unja Chido, on na legend adeba I mean say abanwe ya mamaji aban ho ya papa the fight against guarantee. Say na the system bo wo ma me kan na no appoint professor in some of kan ye ko kan ya position the presidency kura beto line so say I don't ever guarantee no go conform but then you here na wadan clear agent say as who attorney general ya do video evidence ya the pictures aka ho na so timi e ka say and no evidence enough. And then I got on the meaning, but in the same thing, for a moon, because then because they move now, Mama, in Ghana, how to say it only say it's effect you banana and canon. And you know, Professor on course of Nigeria, that book now with me, your open, I'm a boy, you know, I want it. Yes, yeah, that's bebre anope ye know the out the buyer were raising fundamentals you are very very important but one have say galamse nkoso ha nanso no ohaw no wote ha ya anso no ebibetimi account yenkwa ahoma no so na Sompa sika promo no obi adi ye ntene de no mfiro ye wi ebesen aba galamse nkomo yi eso. Hello, good morning. Good morning, sir. Wode ni baby a okasafi Remy, Opa Thomas, Kazefri, Nkoranza Estate. Yo, me ba cho no pay Sompa sika promo no what to be? Pacho ane. Yo, what are Roma auto saying? Between 5 cities. Now me present me traffic there rare and pa. And auto tanya. Anyway, yeah, that's a bebre. Pacho when ya usika no ana. Ne aba I hate him council. What are Roma unya saying? 250. Yo. And ye na de na o kan kire tie for e fa sa Sompa sika promo no ho. Yeah, me ka obi a otie mu ina ne se obi a fa na ho nchim na nya bibili nya na ba ye re because bi e chinje fupa nta mi twa wo wan pe no na pete mu je no kura pa so e no kure aba me nya 250 I hate my council. Yo. Yen so ye da se bebre the koso na de to na obedi bebre. All right. Yeah, that's CP. Abuja for enti what yewra no was na or sa hwe hunu say ye no kra. Ye wan hunu nto kese. Nka sa abre ni botoma edu. Anyway, 0598994994 obetima boy wura ma nche ye de nkomo no beba wie na so wura mu sesi ade wadwen kyere ba ye befa asoso. Ne aye nyina ye botaye ne se oman no niema enaye ebegyina ye niema achia ye bepeja empanifo sa achia emu ye esna bebo nyina ade enti no mayeni nkomo kyere wadwen na yenko yenim. Good morning. Good morning, Nana. Me ba cha odeni ba bia okasafi. A friend Sylvester Kasafi Dotoba. Yeah, that's menti o. Ba kala say de ni metuma ka on wan say. On de kay ya ni skari an kasem. Bet ze ono huna okunu mo yesi bia. Obeje kinde bia na obefatan boss ono ni say no huna ni pa na ye. The evidence na open evidence be ni be because ono ani huni pa okoya ni pa kwa ba kase bia on pena asema na say. E na mana hwehwe nye bibia. Yen say da se no de awde e ba ye nhwe se benya ba ko atwato na menuanom mfa wo ma adwen atwato ensoso na afi ye mpegya ye mu anopai ye sori a ye bekodwa so na ya se eno achi ye ba awura no beba betena ase na anopai ye besai adwen na nsen ye politics asika nso ewura mu wa no
ye bisa se dodo amamu aye no ne de akodum pempenso se wuni sika wuntumi ni akonwa na wuni tumi ewo ye man mu ana san se yewura Alfred Obin a wote akonwa so se mna hye bedwani no wo se sika dollar wabo agudan mu no Ghana ha se eba se yentua den na yemfa wene aba wabo dollar no gu ho a obetim de awe ne system patcho pesa tape no maye na ye bedin command no ya wo se obi antimi ntu no okan ya se eba se wontua 20,000 Ghana cedis kra obetim atua ye calculation no ne area no ba bi owo pe no owo delegate be ye over 200 or se koba se ontua baako bia no 20,000 Ghana cedis kra obetima tua na se eba ne se yentua ne even in dollars kra or enough dollars egu ho a obetim de atua ye kwa aba na ya ba be di sankom ibara menua no mo se me twa to kra na ye nsore ye ba mempani for so betrans na ye di sankom ye ofa maminti wase me twa to won komo yon galam se ehuna ye nko dollars no se unya good no bia utimi se sana dollars na odi agu ho eno de apese oye bia no se ne bo kosura utimi de ko nana ekuo bi e from omambo tentim wokọ ahafo a won mo ho na amania wo mu hunu ne kasa wo mu akasa brepa ne yare ebi no mo fam no ne nyina ya agudie tuo ya nana wahu se ye kase sa hawe no enye wo no mo a ewo babie yetu fom agudie no nko na benya wo se ne wo we asuomu nama ya ho na ase wote kerosene pampan bi wo akira ka hunu se saa niema na ye de frafra de so ni yigodu na akwakogu nsu num no empata no nso afa memene nonom ka ho bi ne yete saa de no na eye wuduro ye ekum nipa enti no no ye nhwe ne yie eno achi no enyarewa bi wo ho a ebetimi aba nipa wede so a ya adwene nkọ so esanse nsuo na etene firi wasa no tano no enam ho a ya hono no ano eno a na eba befa bono ha ya tano ye no a na eba befa bono yi stachiman tano yi eno a na san ne mu nsuo ebubo obomu abopro no mu ansa na akọbọ pom no enti se tie bia no ewo ba bia ebetimi aka ye ne mum se de nhyehyɛ pa egu akwan mu a emfa ho se achia nenso emui esena bebuo nyina de sade e brother di kan kire o mu se aman no pi galamse no wo ma ye bia bre America ye bia bre Jama ye bia bre wo ma dan wo mo nsa ase ani ene ne wo de anwea gu soro a wo hu se eho mfuturo kura ani ho no wo mo didi ase nyina awie ye de ne de ebi da so tamu pa ebi wom nti enya won wase mampanin ka se yeti sika so nso ekom de yen enhyehyeye na eda ho no ene ha adwene hwese de yesi aya asase pa ye betimi asana dane nani na baabia ye tutututu amana no ya hyase aye ne mpata no na fe ensuo na asai no over me da asai ya dom ahwese ani betimi ate na fe poison so a akom no ye hia se yenya detox fans ni didi because ye nyina ye the poison me da se bebre brother yenwie wase me twa to da se bebre one dey kan prof mo on stop it because enye bre bia na we ya ade a wo se obi so mu ansa etora bi o se eye enchirima ba be hu ni sa alisa na mo tu obi ekoso enti se office na o mu ntie no kra posterity dia ho enu achi no wona oye wo sa area na engagement e ade ehia sebe nyanse ni ba ko fo tirim ye ko ni amanfo di nkomo na oni pa bi wo de ideas beba de beti aso na say me kan ehia long term planning and yes political talk the political approach no yes I want to me because involvement and anoden to nananom more such areas you know the National House of Chiefs, the Regional House of Chiefs, you know, near info mood, you know. I think they have to go there and support them. Meaning, say some of the info need be also cry no me involved, any problem. Name shame, so I'll tell you, I'll see ya people do be near Kazan say, or take a course or pencil. I will be 2 or more because of Sanyama will be 2 or 2 for and 2. Name shame now see a man of course. The tosu be no so. What the I say what bang or buying or the end the kai say we ebeba ndi se obi ya ade no akohihye akire obese wo ya ade agu nani maso gu prof nani maso wo de wo means ni ade akai se wo po wo mpeu
one day we ebeba. And this fight, and I believe say yen yen come near for the sake of yensu ye forest no one we are ebe poison one day be sorry no nipa mua and I say kuro no kuma mu nyina. Na so ku ma wo so no na wa hwe kwan a de ne ma fa so ntimi so ye hwe ne ntimi nye ne medase. Nana, mama nti wase me toto. Bacho galamsey no mamremu no se na mra no kafa ho. Galamsey de ye illegal. Aha nti ya to din illegal mining. Nti se illegal de na che se mra kora enye ho. Galamsey illegal. Small scale mining illegal. But galamsey de there Galamsey no nenia boys no ya mra bia ni ho no. Enti se wo ye ma concession say fa say dem ha ye wo asase emra kwan so no ye de ama say wo to gold wo ha no mo so didi wo nan se. Aha, wo mo no de ne ye illegal. Bikura anwea aha. Gather and sell and abeye galamsey. Eye illegal. Enti ade a eye illegal. Na ye di emfie bebre aye na ye ntimi nya obi apachi enye den ensoe e ya ho sem right na che se o man no kra no ye mra ye ni okandifo bi a wo be ma ye mra no mu ahyekena se wono amu no ehye bone na omu dinum e ya ho sem kesi Ofa me da se be ma on hye pieto na jantrafo abodeja na yese kopamomo na ne yehye to pieto mpo ziputi na ne yehye ase bebre yemfansi hanom na nabaka ifa omenenta na otenenka no yewura apam otenenka yewura brother Philip enso otenenka wo ha enom akasimanso na nonwotwe apai mu yebekwa adwadie eno achie no yewura no beba betena ase yeba yewura Alfred Obenso asama okopeja abai no so trend no enora MPP for kra frɛ no party office o mekere sa asem no mu o mra committee anim san sɛ asem no egu ehye bufuo mankrofo bufu Ghana fo esu sɛ sikani o mam na sɛ wo ka sɛ wo de waboa sika no gu hɔ a wo de bema ya to aba de ama o na enye Ghana sika mpo ye sanso ye dollars Ghana fo boafu na MPP for South friends o meyi ano na ye pese ye mpani for so be kira adwen se me onimde betim de aboa me man na me ni dwetre metua ma nkrofo ato aba ma me a me de ye to aba ma me enye ya na nti ye democracy no aba be ye the highest bidder na brebia obewene ana ye kwa aba ye kwa aba disi ha Abrante amachi dede enie ose oyonko pemiseye
yewura Jima Johnson watena se ewa ha dodo na afre no ask God alone ono no da sa adwuma no ano ewo Ghana ha nyina wote ask God alone na ye ono nasem na ye ka watena se ewa ha no pay yebema na chena yama na kwa ba opani yama wachema wakwa aba mejewa mu yo yagidi se efie ye yɛda nyame ase bebre mema sofo Clement Afrifa nso ache ono no ye osofo a oda ye Ramzia Presby asore na no ewo akumsa domase osofo Afrifa good morning na anope wapomu te sen eradiatom pachoboko yɛda nyame ase bebre ene ye won komo bi da pono so a ye pese ye die na ye je madwen kyerɛ efa Ghana dodo amamu a ye yoyi ehu na yesa nse Ghana ye dodo amamu no nti no ye wa abato ahodo na wo ye man yi mu ye wo de ayeto ne party mu na party for no yi nipa no wie a na ye de no akogina oman mu no nyina din mu na ya eno nso ya to aba na nipa no so omampani na opa na wabenya se mrahye bedwa na opa na wabenya se assembly ena opa akwa na waba abenya ni nyina ye enkomo a ye pese ye die na sesei amanfo haupa wo mo ewo yabato ho ene se sikasem ewura yabato mu dodo sikasem a ewura abato mu no ene se so obi pese yeto abama na eno na jeso otua sika mankrofo a enti ebinum se ye bribe kura na yetua ansa na yato abana de amomo ti anope ye ka money crash ho asem na niama nkomo ya pejai eye NPP na hye bedwani ba kwa efre no yewura Alfred Oben Boaten ba bia ni anwea so be kwai na hye bedwani no na abusuafo wode atodwa se nyame ya adoma wo ma ba wo mo anim on beto yi waboa sika no gu ho a obetimi atua se ye ka se ontua 20,000 Ghana cedi enfama nipa ba ku delegate ba ko kora mpo a obetimi atua ye ka se ontua sika no even in dollars mpo a waboa dollars anu gu ho a obetimi de atua na nsemtrofo ekọ ne constituency no omo delegate bebru 2,000 delegate bebru 2,000 enti se ba ne se wotua 20,000 kura 20,000 na otua de ama over 2,000 delegates eba na in dollars nso a o se ho ahode san se waboa sa sika no ano egufie a obetimi de atua saa sami ena ama nipa dodo no a ka se nokure ene se papa Alfred Oben na se mo kan ye ehya abufuo said the oman Ghana ye nyina yesuo se oman yi ahokyera bam asetena mu yeden na so ba akofo timi gina badwa mu ka se ono waboa sika no gu ho a obetua ama nkrofo ato aba ama na ehya abufuo kakra ebetima ba se sika no ye jani ono ani sika anyway but then se wo aban mu nko ane se de amanfo adwene si ye wo mo se nipa kakra bi e wo aban mu no wo mo nche na Ghana fo sika akodie no se ye ono ani sika mpo a na ense se okan no badwa mu te se de a okan no aye se ono de hoahoa ne ho no ehye Ghana fo nso abufuo ono a ne party fo nso afre no okay ansa na ye be hye nkomo na se no yentie se de papa no asika asem no na fe yemra na ye ba yebedi nkomo Chirenie na say me koye radio program and a host no ebisa me simfua bi na sa na anu yiru na say ba nti ne amanfo bi keka ho a omo nso pekwanye omo de omo strategy better form nti na say nso me respond to it ni nyina ne say me a member of parliament no cry politics there Ghana higher politics no do elections and MPB awoko primaries and about general elections.
nti saa nkurɔfoɔ no sɛ ɔmo ɛboaboa sika no ɔmo yɛ contribution na ɔmo aka sika no abom na kyerɛ sɛ ɔmo de atumi wɔ primaries nti ɛno no ɛyɛ mehunu sɛ ɔmo yɛ strategy a ɔmo adopt nti ebi koraa ɔmo kan koraa ɔmo ne sika biara but politics yɛyɛ sɛ wo opponent na nkurɔfoɔ bi a ɔmo pɛsi opponent no ɔmo keka saa nsɛm no we are bringing so much nti delegate for Mumra and China, we are going to make you happy. Say, what now would the Agra, who follow us in I say, we no be so big at radio. No one say, but be at the same, be one of the so almost no money back. That money back also no. Now, follow us in a free. It is also our strategy now, so our preparation. Yeah, in Kipunisa. Ifu afi bedru ba bi no kra ko fro mo amomba no otum kra ka wasem a kire o no na me so me kire o mo me strategy amaputu ana me plan me no me a science person nti me ye bibia me plan ye me say me ko primaries me say me ko general elections me nkoye me ko kokosachi aboa pete Zota and so kusi ne dan media insurto ya no crisis ni nyina no na masime dan na Zota na kwhye dan enti me say me company me nti ma prepare to da na ma me so me die ani kakra kire eye 2 elections na ya yeko general elections de e wono za ya na discuss eno na ye perform e wono timamfo ni nyina ye kwa akojaje o say perform ya na one perform ansa ya to abama wo wa be ye internal politics na de say MPP be yi ni nipa de aye ho no mo no bebre na ye be hwe o competence no ho no anoma but adodo de nkakra seb no so aya na e ka ho bi na enye me na me initiate asem no e no na me opponent no because e bi a say ni owo diri ni ebo omo ye bi omo ni dini ti omo de no ye de ba amampompo ntie so enti na ye de me de no ye yi omo de na free no omo initiate right enti papa Alfred Oben na tape we a ye boy ye ne ye ebra asem no ba ya Ghana for twen na bo so no e na obedane na no e kan ne a o kan sesie na de ye kono ana o kan ye no poten ye de bebro ba de o kan ye no na machere mabone tofa no o se sika bi ombetua ba no Ghana cedis a obetima tua ba no dollars a obetima tua e wo ha enti ye pese ye bisa se we ya omukoi primary se omukoi nipa bi ombeyi no eno na omde no bebre yen timamufo na yenye delegate no se yen koto no so aba ebetimi aba se obi onimde ebetinde ne nimde aboa ama oman na akonanim nanso be wiase no bia na ne dwetire so a enti ono na yankoto aba amfa ama no na yakoto e de amane a bia sabe son sabe nya ado onim hu nanso bia okita dwetire enti no na ono mo na yakwa akoto aba e de amane enti ye pese ye bisa se Ghana ye democracy no say aduru monocracy sika ye di wuram bebrebe no ni nsunsuan so de mayen se oman daache no eye de wo hia opening as God mamintie wadwe nkyerem free ha Owoahene medase bebre mechia atiefo anopai so ye da yankopon asese wadi abedrum pempenso yi amen nia o kano Ghana ye wo nsakra bebre e wo se ye sakra e wo ye niam yem meka se nye politics no nko ampo ye niam nyina mu ye wo niam bebre se ye sakra one ye wo wes bi a say political talk nipa ne beka asem free mpanyimfo so kosi nkura so o ka wie na obisa no ho question a aso ene de na ye political talk na kire se kasa ye honhom na tumi e wo kasa mu ye de kasa ye ne bebre nti se political talk na o de ekunipa na je se ene de wo ho kwan se o de kunipa na nti san hihya horo a ye wo mra no nya adwuma no emwaye na emwaye nso esan se ne apepan ye kan ono de ne ye yomu asem kan na wo kan me antene opponent no ne o maka de na mom sane ebe ya ebebo no nko a na timamufu a wo kan asem a yetie yenso psychologically no emotionally sane ebesi afa asem no spiritually sane ebesi afa no physically sane ebesi afa no o de be ha nipa bebre esan se
ebeduru bibi no bi so bedwena tra so say ene se ne ade antie no se be wuramu abenya sika kase sa because bi nim wo mfiti ase unya wuramu no ne na wo se ne na wote wuramu intira wanya saa enough money no enti amanfo adwene beye wo se saa ukodi MPD a kwanya bebri wo ho ampa so se yehwe picture no a se na ehunu no se ente sakra picture no a yehunu ne Ghana no e kire se kwanya bebri wo ho because MP on top fuel MP ntua light bill ntua water bill MP ntua tax nanso nka panyina anka odi ade na animu a bebre enti saa ne ma free no nyina matemamufo adwene eye omo se omudi nipa ebikura na ente saa o enti media ne ameka ne se the picture no a ye de to ho no a ye nwene timamufo ho no emwa because o man bi to South Africa so ye MP a no doubt untim kasa manya ska na menkwa medi ha nga wo ma and no the South Africa example out the ba mu na me pese ye to aso firi ona ye me bisa se ye to aba MP no wo ye sen ebia to say one whole constituency na ya to aba ma say wo na ye member of parliament wo just say e bra so say ye dwen ho kora no wo mu sika ne nneema wo mu nya nyina no wo say at the end of the day no e beye the constituency ni nyina de a na say ye jam wo mu na ye wo mu nko ade a manse wo mato ndin MP common fund ya to ndin na say Mr. Bawa o ha baka say ye wotumi MP common fund ye tumi a ye wo so ne sen obu hu akonta nkyere hwan assembly ni MP pe no ode yo na se ni MP pe no ode yo a ene na ye ni tumi ni ya ha me ba ko pa ne se right MP ese omo ye mrahye bedwa mra bi eba na omo de abra yen mra ne ye bani o enti menko ka se saa ne mede na nka menim no mra we mikromfo se ne mo dwene ho na nka debate ni ya che se sei ni koka ye fam de like LGBTQBB+ ne nka issue we no nka MP ba na ya kaye ya dwena kire nse ne koka ni krobia so MP na by the close of the day no omokoto aba no omanto no yi a na kise omon kankran because senia ye ka kire omon se omanfa anya adwuma saade a ene ye ne ye so omo but se ye se ye ne ye so omo se omonko monsoma me meko right but se asem bi ba yen timamufo mba be ka kire ya me ya kire ya dwena ma omodi akono no omodi wo madwene ne ediko nti na kire se ye kan se tumi no se saane ye de kire ye di MPD a enenye saane MP4 eba omoye nti senia esi ye no ne senia timamufo hunu no amanfo hunu se omokwa omokonyeska nti se obi so epe ase to aba mame a also so ese se ogiska ansa na wato ama no nti until se sa nhihye no besesa na transparency make us say pere yo nipa be hunu ade mu fine ehunu se Cote d'Ivoire se bi ye MP a okoko adwumakura okoko abikura o de sacre be opidwo yi bi ye mu no ote nti bi ye ni mre no enti sa nipa no ono so ko awon konya ade tituru bi ya nti okasa to mame na se sika se me diska ma me tueska ma na me dia me ire na manya sa ska enti on tueska enti ko sise ye be yi sa monocracy no afri wo no answer na bet mayi no gise transparency na corruption na ewo system ni mu no because onye tumi no a o tumi se ketasehye ne proye no obetumi afa saa kwan no so de ayiye yetumi isa ne man nyina everywhere abato mu sika bi ama because me aban to ma me wi a me nya sika bi amfiri ba bia na me de abra wotima mu ni right ba se kwan bie to abie ho se onye wuramu a saa kwan nya nyina wo ho se obetumi nya sika ahoro bi no mu a ene na che se ebekoso a se na wo ne papa Alfred Obin a ena waboa wo ho because oni se wo ko election ye dan obebo kakakra ena waboa wo ho asie e wo dan mu a wone na nka obeba abonten abeka no se de awo kan ye ana o dabi men kan sa because sika ye timamufu abeto aba manko ane ye di sika yo sika no Ghana ye wo
national anthem a obiara to mmerantie ni adwuma mmeba ni adwuma ye pa adwuma so a ye pa wo pa adwuma ma obi a o sika eti se ma aboaboa mo se me de begina we dia ene MPP fo mesrem a delegate nkrofo sika ba se be de be ma mo kakra ya mo modi mo de mo nwene ho ye pa na me ba be bia adwuma te sei ama kuro no na aboa MPP amana anyadin nti mon ta machi na mintumi nhase menye mehye mebo me na kwasem se yen hyase to sanjum ye nkyere temamufo se sika ye de be ma ankorankora no yemfa ma kromu no nyina enya so mfaso eno no me kasa ne wokwam se sebe mpreduasa nyansa wo musene se ye de be ma ankorankora nti me a menye sa because ankorankora nyamfaso no a wunya dom esene se kromu nyina nyamfaso a wunya dom sene se ankorankora wode ebemo efiri na no a Auntie Cecilia da pa ye kohunu sika wo ne fie ene ne ma ekeka ho no lawyer Martin Pebu nsusuye bi se ebeye se jama nkrofo a ewa aban mu sesie nkrofo a ewo dibia o man mu sesie no wo ma paki sika gu wo mo eho nti ebe ya nka yen hyase na yen search wo mo onde kura ka se yen ko obi afie enkohwehwe wo mo ne ade wo hwa Auntie Cecilia de a eba ya ye ka ho asem kura ye nwiye ene papa Alfred Obenso no no so de abeto so se wabo sika no gu ho na ebre no so a obetima tue sika bia delegate ebeje no ebra so say yede dia papa lawyer Martin Pebu eka no eye adwuma ese ye fa emra kwan bi so ehwe wo bia account titiro wo mo a ewo di bia ben aban yi ova ne wo kan ye pepepe na ye mra no aba kokora the laws are old and this okofa mra se o de mra eko ho a ye betwa mra no bia ba betwa wo mra no a wo kan mu baje wajaze na bio mra no kakra bi nim nti omo nim no ti se lawyer ya wo kan na wo kan we men kan sa de se oye bia on kura ni mudie mu a china oka kense ono kura ye de sa adwumadie na hye nensa se onhwe a nensa mubego se onye bi ogina ni mudie so a nensa mbego because obi kura na sama no kura wo kan pesika baje wati ase eti se sia no emra no ankasa no enya adwuma na se eye adwuma so kura mra no anyini enti timamufo no aye wo mu no aye kan mra asem ye nim mra no eti se ye ko fa mra no se ye ba be kan asem bi a ye be kwa koduru ba bi no na mra kro no asara agenipa no because esi ye mra no kire se ye yanchi bia se scan wo no papa ye wode na no ne aka ye hunu ni scan wono ne keka mra no betimi amane kwan se o ye political talk defensive ne nkeka ho and the cross on kra mpo kan ye o se ye strategy a ono so de defend the ne nipa ono mu gina no kan se wo mo osika no very good me ameti we mra no ma ho kwan sa se ye nka ne sa na ye nye ne sa ye wo defensive bi wo ha wetima defend ya enha bia ba ye no last week so obeka ya odo no ye pro bi emotional ye hunu ye de obi atenka edi agora ye hunu ti se na no nkra nketo ye kan se nipa omukokun no ni omo hunu ni TV so se maame no kan se onya nipa ba be frɛ number no so onya nipa ba ombenya sika nti that talk no emotional abuse who destroy the whole country no viewers no nyina destroy because nipa no kan se nka otimi nya hodne de ye adwuma no ne waka nti se o relax na open ya onya obetimi de enya sika no adekoye saa ne ma we nyina no ye ncheke nti amanfo abuse nipa emotional ye mfanya adwuma nti kasa bi no ho a se mra no kitamu I don't know right meda say yera mesen ba ho bi mema sofo afrifa nso enwuramu ewo ha enom na sofo me tie won so wadwene ewo saadem se ono ane party MPP for kura samane no se omra party nanim na o mekire sa asem no mu
ɛsan sɛ already amanfoɔ wɔ adwen bi wɔ mo tim sɛ wowɔ aban mu de a ɔman ne sika na kɔdi nipa kakraa bi hɔ no na no president Akufo-Addo kora hyia Christian Council no ɔno kora de to ɔmo anim sɛ ɛnyɛ obia na ɛwɔ aban mu a ɔyɛ krɔmfoɔ enti no yɛ ama yɛ nsusu nwen saa ɛnneɛma no ɛho enti wote nsɛm bi sɛ ya ɛkɔmfɛme nea perception ɛwɔ amanfoɔ adwene mu anaa yo menua meda se yɛ kyerɛ yɛ tiefo nyinaa ɔmo gye wo so menua tɔda bi ɔnneɛma wei bi na ma Ghana mamu sɛm awerɛhosɛm bebree ɛwɔ mu kame a meyɛ hu sɛ akannie ɛwɔ ɔma yi mu ɛfo na ɛfo nso deɛ na temamufoɔ nso yɛ ɛfo ɛfiri sɛ obi tumi de sika daadae ɛmeɛ de position bi ma no a then deɛ ne yɛhwɛ afiri no ɛbata trade deɛ mewɔ mede ama wo ɛna deɛ wo so wɔ no wode ama me so we don't expect anything from them sɛ road bi a ɔwɔ agyapadeɛ bi a ɔwɔ enti sɛ onipa ɛmu deɛ kura no ne tumi a nyame de ama no tumi a ɔman no de ama no na yɛbɛtoto n'ase a ɛyɛ saa na ɛbɛyɛ the Bible says onipa bi nkura wɔ Nyankopɔn wɔ mudie mu a Onyankopɔn so yɛnim adwea ɛmfra enti sɛ yɛyɛ mu tumi a ekura yɛ sɛ temamufoɔ na yɛhunu yɛn sɛ yabatoɔ ɛfo na da kakra bi ba yɛbɛtumi de afa yɛ kɔn ho atumi agye biribi papa bi afiri yɛn nsɛm a then ɛma yɛbɛyɛ cheap sɛ sɛ bio ɔba ɔwɔ a bɛrima tumi de indomie iPhone ɛne ho nneɛma tumi ɛno no tena bɔbrɛ bi a ɔfa ne so simple no saa w'anim wonyam a ɛwɔ so no ɛni hɔ biom that is why Ghanaians are suffering tibia wenti ɛne yɛbrɛ no because they are not accountable to us yɛmu sa sɛ sika a wɔnyɛ nyinaa no nea wɔɔkɛn Africa pɛ ne bɛbu yɛ ni agu so ɛyɛ baabi a he needs to be investigated because sika a wɔdu a wɔbobɔ no ɛnyɛ sika ketewa wo enti ɔnyɛ ne sika wɔ he saa bere ɛsɛ nka nhwehwɛ mu ahyɛ aseɛ kɔ so na adwuma a wɔyɛ na braba a ɔbɔ ne family ne ne nneɛma wɔyɛ nyinaa he needs to be investigated enti na party no koraa no ɛfrɛ no no although nneɛma no bi a ɛwɔ a yɛnka mpie ɛwɔ yɛn mu deɛ but woka saa nneɛma wei ba na ɔman no tena wɔhwɛ saa nneɛma wei a then Ghana nkɔsoɔ na yɛpɛ no deɛ ne yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ enti sɛ yɛhwɛ nneɛma na akɔ so nyinaa no a ɛkame ayɛ sɛ yɛabatoɔ koraa no ɛne amanyɔsɛm no politicians ɔmo nsuro ɔmo nsuro temamufoɔ because ɔmo nim sɛ yɛdaadaa yɛ kakraa bi a ɛbɛfa babi neɛwɛ anka yɛkasa ɛdiafa leadership ho a leadership ɛyɛ wɔsom ɛyɛ brɛ ɛyɛ amanneɛ kɛseɛ no wafa so a o amanneɛ paa no wafa no enti in normal circumstances no anka leadership mpo no getting people to lead ɛnyɛ asenketewa but adenti ne ba abibi man mu a yɛpɛ obi a bena bɛdidi bra na obi ɛfom ne yɛtɔn yɛ gyapadeɛ na yɛde pere yɛtɔn yɛ nipa yɛde pere yɛn sika yɛde pere yɛkyini petumi awodoɔ bebree sɛ yɛde pere die bentia because anka normal circumstances leadership ɛyɛ hardly to get people to lead but ni nyinaa ne sɛ yɛn lobby yɛn tie sika every say they are not there to serve but they are there to amass wealth yebe if say sika bi wɔ hɔ adepa bi wɔ hɔ japadeɛ bi wɔ hɔ yɛn kɔprempe so sɛ mɛtɔn mi fie awodoɔ a mi wɔ nyinaa mpora mi de apa ɛyɛ wealth with if you say menya koduru wa ne menya no ɛyɛ more than saa de korɔ no a me nsa bɛka no it was say yebusa where did he get his money any savings ɛyɛ sponsorship ɛhin no nyɛ free na sɛ ɛyɛ savings ne sponsorship ne japadeɛ nyina no so de ma de then oba be lead no deɛ bɛ no de bɛ wɔ ne bra
We need to ask all these questions. Dear no be bobra. Meja padi ama bre yes papa nani afi. Ma bo me bre nyine nya no. Me se me ton me de ma me de che. Na me de aba be ye politics. Then okoduru wa de be no de be bone bra. Enti se ya masa ni ma we nyina ye ni amaso a. Ye musa kra say how much has he contributed to his community? Sika we also one. So one or the abo no. Wabo ni pasay. Community no wabo ni pasay. O manum die niema na waye e wo manum because Ghana ha minia sika working. Ebi mu wobro. But ebi mu si hospitals. Ye ni majapade a sebe waye de. But ebi mu ye empuntu nyuma wodo bebere eboa nkrofo eboa nyanka eboa timemufo nkrofo mo kire wo mo ebi boa me se obi nya dwetre 2 million minua 200 cities omokoro no da obi omoda obi ni obi so ne nsama na adwuma papa me se we base onkotara ho da. How much no dia boa the community empo the family go down to the family yenim se na busuate. But how much has he contributed to the family? But if the drawback will say, no more bad than nadasem. E de papa fa at the papa e cry Emma a much ni atete ni or how e beni paswa. It is a nipanam street mu Ghana and ya na nyam krofare ho. It is some crofot te kwa na bra Ghana fo bi bre ni titru ni nua manum bra wo mo bre ene ho niam enti ya na nya awre ho. Enkola entimi nkosuku a ye ne nam kwan ho enti ya na nya awre ho. Bible says oni penya wiase japade nyina no hwere ne kra fast obey. So getting all these things no what do we get? We are not saying say obia ewo ne ya wo hwehwe wiase. Ebia ono ne self actualization na de all hwehwe kwakodi ni wiase nyina ne say obe enter into politics. Fine, no problem. But your concern no you say involving a lot of money. What is it? Twitchiri die ewurem. Adea akono die be na wankasa wo de be bobra. Yenu bebre ebi wan wo kire mu. Papa, se wo hwe nipa ni bia braba wo mo de nam ye Ghana ha any Africa. Hwe they say Ghana any penyina na etu kwaye. So our people concerned. Your health professionals, your nurses nyina na edwane koyo. A teacher for bebre na edwane koyo. Recently, omo di video by Canada, omo embassy. Kushe nipe guwa. Everybody wants to travel. Enti nka Ghana pan eye biaya. Enti wose nka yenkurofo ete yem pese e betena maimu. Omo mo nam desert so mayu. Hwe ye ma ewu wo kwan so bra omo bre ne nam ntenta no enam se de omo pese omo nyenti. Abreko sika we mu wo ho a ye betimi di aboa. Na ama oman na page no. We are using it to buy votes. Media, me jedi say, e was say, penny for money. No more investigating. Now, all mama and whole results ever tap on thing. Ghana will be a BBI and cannot. I say, constitutional my government need too much power to a point to say, Obi when this has no hide ko ye BBI, when him say a becover no. Say, yeah, I'm ready numpo, nas MP, NDC bar. Emrado ibe ye free no so obi wa MPP mu no ko hide the same thing and they say omunim say everybody can do what he wants oko page asem we kakra bia constituency for members ye wo nyina be sorry abetra court abet demonstration why if you say then you are politicalizing not memu for bre media me stress ye won sem bi o wa yamanyofo no wo wa ade bi kura wo ya eniema we in a mature politics. In a mature politics, we don't say some of these things. I say, your political talk, but political talk, and Uja would do a Mokenyano, and your Niema a bit more subject to scrutiny. A Bama what he matchero. A basic assembly Niema way, then when Ukraine says Sebio, or Timber move for another constituency, no, Sebi. One near ma or when you to form ye panwa, then they will see you say you are a wicked man. Because Sasanya way you know one year hiding in the pay. I went me per quabias from Winnipa.
then what would they talk about? It's immediate messenger say, and was saying many be what they shouldn't bring in politics. Or more your madia, or more yes, I said your mom and Namunano, baby, not your musical. But maturely, and yen may be an Yanoko. Meda sebebre nya bibia na ya de ba bonten beka yera ask God nti wo hwe se de so for free fa kan dia ye misa se oman no ba bia ya duru no ye nyemra bi se wo bepe MP a untumi spend sika bi se nkoduru sei wo bepe president a untumi spend sika dodo bi nkoduru sa abre ya na because amanfo bi no kura kan se be yanka e be yi sa de na firi ho nti no nka yema state no fund political parties no nti say state no na fund political party no dia onim say nipa sumasi party A ye man 1 city, party B ye man 1 city. It is up to party ne say 1 city na ye de ama wo no na de be run wo niema kopem say obenya wo candidate ne niema ma yakro yemfa ceiling MBN to ho yenye mra bi nto ho say o be pe MP a untumen spende sikadodo bi wo yema mu ana dabi ense say dem rabi ato osa anything ne ye wo mu ne say yemfa mbra nko saa position no mu ubenya ampia unika as I say yema the lowest car why we new car yema the lowest car pay no a ye de ma no echo down because oba besom yen sesa yen transform ade no say eye som no obesom news ka no bepe nti nia ye friend opportunities nia ye friend kwanya horo a omowo a emma omo beduru a omo beye nipa akese enya contract akese no yentwa ni nyina mu ono ne emfasa amra no right na meye ordinary owo unu say because they say omo de na say de tie na MPs no ukoduru a na yatam sika millions of cities e your mind sika o na ye de amam say ye de abomo besia fa bi toka fa behind dan ene sa na e ma no oka omo argument ne say ye besia but Ghana for nso argument ne say yes o makuani no so saa besia no nso betim dia ye adwuma mfie 9 na atua o ma teacher ni no so saa besia no nso betim dia ye adwuma mfie 9 na atua but ade na omo de ye mfa mo na MPs nkwa na de mo omo ene emu niema bebre ba wo do feel say maye nyeden ye mma wo mo saa dodode no ye ma wo mo abrabo no nye ordinary te so bia de ete ordinary yet sane ma ni nyina so a okofa ska fine na ode aba be okoton na japade a ebe ne ka ba jo wati aze enti obia hunu say enye so attractive sa na me wo the leadership skills nti me pese me ko perform that's all ba ya ka say kwakọ heshamra o disca bra Owoahene na mra he atwere say wa ma Owoahene say wa ma so for free fa say wa ma dabi obi ntimi follow sa system enye se pani be kan omutu eska da inim dodo omutu an nso omutu eska akase eti position no a eda ho no yemfa enhyehyɛ ahoro bi mra position no mu yente niama yede mmo so hwe S Gracia hwe teacher ni okwa kogina classroom abakasa niama ese so ye bia woye okọ pension hwe sky de ma no na ne yeba bedi MP for 4 years we are S Gracia ide ma no nti comparatively no so ton na japade a awuramu a wonim ni obenya but se bre san hyehyɛ na se a obonu nipa on say of late yane assemblyman concept no ekoye political uremu ese enye political de ene political uremu kakran ne ma amanfo prayer eche na enye ni bre bia sa because yentu omoka what are they entu ya even na kurampa politics kakra uremu kurampo no amanfo ani nhyeda anye ho no sa oni benefit tituru bia nti obi a enini mu no onkope but MP de enini pan mu kura ope because okwa obenya bibi nti ye ntimi nye system bia ka se enhyehya eda saa mpanini no ho no ene na yese de kofem na obeye normal person to say ye nyina ye nti no sauda obi ye teacher ni kura enye na kono so obi jai teacher se me kodi MP obi ye doctor o nyai doctor adwuma ne se okwa kodi MP. That's the only solution to it. Me da say so for free fa mamintie won so na ene delegate system of voting
yɛntwam amfiri yɛma mu ana ɛsan sɛ ɛyɛ hɔ ɛna ɔmutua saa sika wɔ because ɛba ne general election a sɛ bi a party for na yi wawie na wobɛgyina Nkoranzaman nyinaa anim a don't think sɛ wobɛtumi atua sika ma Nkoranzaman nyinaa nti delegate system of election no yɛntwam na yɛnyɛ ne sɛ party ni bia entwere ne din sɛ sabe mewɔ party a meme nkɔtwere me din sɛ mewɔ party a na menye masɛdeɛ sɛ party ba na abato duru hɔ a sɛ yɛbɛyi obi a ɔbɛkɔ akɔgyina yɛ nan mu a yɛn nyinaa party for ma nyinaa yɛnkɔto ɛba ne saa de a ebi a saa sika wei no ma ɔmo tuatua no ebi a ɛbɛfiri hɔ delegate system of voting yɛntwam firi yɛ man mu anaa. With quick reaction ɛhɔ no benim sɛ saa delegate voting no wɔn nyinaa kɔhyia beaeɛ baako yes sir it's the last time na me catch wɔn say kwanya bi a Presbyterian Church of Ghana use no say delegates ni nyinaa kɔhyia ɛhɔ yɛ nomination enti obiara nim say nipa we ni we but ɔmo qualify ni nyinaa no ɔmo nyinaa list wɔ hɔ ti yɛ de kɔ every presbytery ti constituencies ni nyinaa na the list kɔ akɔbɔ party office enipa would what party no more or more qualify in if possible there. Then a drew hopa yen nation, yedika your nomination. Your nomination we are. After near won't qualify your son so ye or more the bay. Then you have son so. Then through that no, then we elect the person. Obey Ebasanwa Obiano find it difficult to so obey campaign. Because who name say met me and ya and I mean ya. Because now himself or form names so call nomination kana wudi akofrim then omuji obi edi so obi are competent to lead there then it should go that way so omuni omo peculiar intentions be are there adwene foforo bi ani ekira enye eni disuade bi no omo ye enye ebia nkrofo bi na ya target omo ye gurumi omo enye nkrofo bi edi ani esi omo so omo ne di bi eyeye na omo wo gidie ni akokoduro ewo one party members mu nyina there. Then when Kenya any problem, say ye try delegates then we select, then we vote, then we lead our people. I think say in Keno, ebe to me aboa. To the be one so I mean when say ye you see the whole enkrofukuni nyina sika ni mo betre. But non so no one way or the other bit to my boy. But on there ye arewusme woman say yen si kwanya adwene ye woni petiri mu ne se metimi awini aba agi se metue sika si yensi saade no se ye the whole country kura no still sika tuya no ebekoso ye be de na yesia no if you say ekwan betimi edi apato on say ade bia no efiri bronika bi say integrity enipa honim se ade weyi a wo de ibremi no ni nyina agina temamufo so ni awode ibremi dia botaye ne taechiri Sabotaye taechiri no say me makwa akoto aba ama wo de a wonko baako de ba no ato atia mienu ni ato atia miensa ni ato atia because obi ode be bia o person we bia ye hu ne say krono wom because adwene bi na person ode be dada madwene so oye ne baako we de obeto ode sika be ba na ato atia no ne we be ba ato atia ne chana be duru ba bi no nobody will bring in money but ya anye ne sa ne kwete say ya gi atum e Ghana kwa na ya bodu ato so na nkrofo ani age ho ti wa hu ne say I can win power by money. They say Ghana politics who pay to me we need sika forget. Enti saade no omode ba say me di sika ba no. Ti mamufo e go say ya dwene ba so say we are not going to lead people by what they give to us. We will reject them. Yen ti ase yan pene yan yintum. Enye sa se Nkoranza no wo ba ye woni ama wodo ase ye che. Na say main elections. So mo betwa o macha niema enti Nkoranza na de niema pa party for no mo na mabonten no mo che na se Ghana ha na ye we edi che cars nyina edi che moto nyina e de mampanimfo o mo ye opinion leaders o mo gina na o mo kasa obi atie enti niema ne che ne bribe no de e wo setimamufo ne si gina ye se ye paya man koso ye paya ye hu yedie ne nye ready say meji bibia free obi I remember to the be wa obi betimi abafie say I was also for bompaye man o bompaye man via no present an envelope no the amount say na one time na me bi so mo ne say saa time no a mama me bompaye ma wo no say wo fa envelope bi amre me
It is a genuinely who person watch Adea. Say a new class abra when watch was some bomb pie amount. And sana what is says can breme. And I will reject some of these things. We are made them into us here. If the time on one yareno, time our uncle how mono, time a woman sama near bitono, unfabi be amereno. Why is this after some bomb pie amount? So more or less, what we have to say is as if they say, one Messi can hear bomb pie amount and cock. They say this has been the notion. And they say, will be a corner or corner. From Pacho, me buy yamas over my Oria, me Pacho. It's as if now, Yetia, I do my Yamedia mind, Yetia wonka. And some people must rise up to see some of these things. Because what you fear, no, be a enemy to fear. Now, what do about there? If you are so for Yamia Kamakoma, some bet you are doye, what you are bringing, fine. But not time what one we hear more. My devoted member and my union area, no, me ya, a 1 hour baby mammy, Mintiasi. I was a ya junimu, a yensa. Nana woka bibi ede afase yempenyu for na yi won oka bibi sa delegate nana there be there ask God can once say yema omo condition of service no yes yenya form say mini I say ye wo level bia wa brabo ma wokudura enema bi yo ho na se wa hwe no nsu yi a wo de how e de mani pa no yenhwe yempenyu fo yi yenhwe apro a okọ yehwe ekwan ofa so monitoring na oye na se ukoma no ka abasa bi a wan ya obeku no me ba what you say na so fu gidi se ne awo kan omo ye ne se de awo kan say a condition of service no and no na was say yema your condition of service with a promise say yenso ye ya adwene say ye ni adwembo ni bia wo ye tirim eye oman no ne ye kwaye de ye kwasom so oman ne ye kwasom de ya oman ne bo ne ho ka haye yo haye yo bas oman ne bo ho ka na so adwuma ye se bra be ye maye no umma me ye de ya wa haye because to the be your we distance omudi free hair kono so of our plane and keye dan so be man afa from wa kwasa meeting no sabi ono so abusua or family or how be betumi ade ato no owuo bi betumi aba ebia be kono kra kwan ne nye ene saa ne ma ahodo no eye condition of service ne ne ma de woye ne yie ma no ema no ho to no dwumedie na odi na bone kra nya de ema di trim eni na to na bi o akọ banks ne ba bi o mukurekure sika no a obomodin sa de ba de ne hia ya ma wusika faye kakra ye be ye wa ni na se mpesa adwombo ni bia ebeba wutrim enti se ofa obi adwuma na de ne ye adwuma nia ebema nipa kron so ne ho ato no wa adwuma a wode ama no no because Ghana ha ye je tax ye je niema bebre mfa so oba so adwuma din na pesa wo ye no bon ho modin so obema ono so na setene mu aye kama bana sitire mba ye kama de a e wose ono nso eye na atwene se me adwuma na de ama me wiaw right 6 o'clock me te ho adwuma din bi e wose me ye so for me da say ebisan for ba bia ye duru ni ye ma kwan na de wadwen kire aba nkomo a ye die so 0598994994 0598994994 na waba onso wabekire wadwen sen na wadwen si ye wo papa Alfred Obin oso ono de wabo sika no asam no ba ya Ghana for train na bo so no wabedane na no wose dia wona wo mo pere canteen ma ono so kansa enti eno ye strategy ebi kura na sika no na ho ba obi aso nim se abatro de ye kwa yetua eka wom kakra anya hwe t-shirt krampo na obe print sa obe sha say sika na de beye enti no eno de obi anim se sika wom but o hwe oman se de oman mu asia ye obi esu se oman mu aye den na obi nya akukoduro ka se ono de wabo sika no gu ho ekoba se ye ntua nipa baako eye 20,000 Ghana cedi kro betima atua ekoba se ye ntua ne dollars kra obetima atua sansa wabo sika na no gu ho a ebi se ehya abufuo ebi se emade ankrofo e ka se oman sika na kodi nipa kakra bi ho no ema no ekoye bibia eye nokore sa say na won so adwen si ye wo 0598 994 994 0598 994 994 mayentie won so adwen kire good morning udeni baby akasafi yeda as mayentie o
Wadaroma maoneso kakra. Ya meta na say. But no yanti ma ya kona ya ti mind mu say ya ti afia na say ya. This is bibia ni yentini enya hu sika no ha dey popo e agi. Because what is Omani say ya just sika no say no just o tinka. Sika ya mo ba mo ni ya shi no. Sika ya mo na wanya ni Oba, we make sure say I Ateneka. Yes, our toilet school open at the check. It's a who's so say more. Now we just can what you see. I know that's the problem. Right. Yada Sibebre, also bet me about 0598 994 994. 0598 994 994. What do I drink today by Neu Quada? Adea Akye Abia Jumadi Sune higher Sompa 90.7 FM. Waiting the adventure abasesia yebre aka kuma bia nche yebepeja yemu anopai na yede de aka nyina abrel uremu a yebefa wadwenkyere ene anopai ewo ha eno yera ask God ma yenti wasema etwato okra na yempon nia etwato a me kan se ye piska e de boa afoforo adwuma ye ne bra ye bre nyina no sika obenya no se nye nipa ntra wo piska ene ejape nipa ntra nye wo baakofo because sika nkasa ya ade a pa wo pe no Nyankopon ye ne se ne be ya nipa wo mre na wo mpa ba na asetena enye do nti meka se do a unkonsi nti wunya na wo de boa nipa na wunya na wo de boa nipa nti tambia no na ahonhom papa bebre diwachi say o more crowd make us say nipa dodo ni diwachi a na omo nyina akra na omo honhom diwachi a ye boa o ma ne awo ye bia ekoso entra say ye yibi say panyina tituru ya to aba ma no a hontimi nheda nyina ba bi mo ne dua kaka nku no because niama di nachi enti ye enwuma de boa nipa asetena afi nia ye ba koso no say yemfa kasa a ebetimi apre nipa enye defense right nti nka sembi a ebe ha nipa asetena na ebe ma nipa anya adwene bi ewo nia wo ye ho right na emma nipa no senia ohunu no obehunu soronko na won kan say defense nti se panyin no o siaska no a onfa mmoa ne man ene ni kro na oye ne saa eno mom ni kire se sika a wanya no mfaso wo so sene se oba kipo se ode kwa kopetumi me da say era ask God and atenka so for my empon what say me ya da so mpafo asepa say moma ye kwanya na ye nso ye nyame ye twuma na yetimi ene ye manfo ekasa kwesi ade etwamwe na ye kasa for social responsibilities as part of the church moma ye kwanya we ma ye nso yetimi kire ya dwen ye mesre antemamufo me nsem ne ya na wotemamufo so bebre mesre ne say emma 4 million na wo je no emfe ni ya aka abro emfe ni wo ma abro emfe ni nchiri ma abro enti kakra bi a wo koje ne eye da ubedi ni say abrekwa ye nim se obi ye competent obetimi abo man no amana kono ye dusuma ye ni sa sika nketenkete no achi any ajapade nketenkete no achi ne ye hwe the collective national development ebeboa yen ene ye nchirima ene wono odi achiri nyina ya mi shramo yen so ye da se bebre osofo Clement Afrifa na oten kan Facebook messages bi wa hana yen ko shama ba edina benya I was connected to the show. My compliment to WO1 Joseph and Kwansen of Bema Kambakra. Eda say, Senior Sly was the best and only solution for this country, Ghana, is the experiential Mahama, the great, and is the experiment NPP led Akufo-Addo Bawumia and Fourier government had failed Ghanaian. Let kick them out come 2024 election. Yao Piano GH. The super fantastic, dynamic, and power-packed morning show is on. We thank God for another day. Good morning, Nkoranza off and Owoahene Acheampong. Okay, Akye Abia brother Philip ne one account. Crespo Fufu
or say, I'm urging all the MPP presidential aspirants and their supporters to desist from dirty campaign ahead of the November 4 poll because MPP need the masses for 2024 general election. Ne de ode ba ye ne. Yeda mo nyina ase mo amuba Facebook no eso nyame enhira mo papa pa. Yebeda osofo Clement Afrifa ase yebeda era ask God and so ase papa pa anope wo mo nyina nim de na beboa ye no. Na your birthday, yama happy birthday. Nyame enshraw na onti na nim chiro. Onhwe so na oho amasem ewo ene day emuna. Happy birthday enkoma Anthony Kwabena Adu Nyakon. Oko school ewo Adventist Senior High School ewo Kumase. Ene your birthday. Nyame enshraw omo nim de adom ne hunumu a ubetim de atena se abo bra afe nche ba na nso obi ana afe to no ntisa afe ato wa yama happy birthday abisanfo ya de dwumade no ebesi ha DJ Systematic eno ye MCR adwumane nyina ohunu ye Facebook wa nadaroma ohunu ye Sompa TV anase YouTube Sompa TV no so eno so nadaroma edamo ase bebre yebeda brother Philip yebeda nanaba kefa ena era apam yebeda wo nso ase wo de wo nim de eba ebeboa ye midin de Owoahene Acheampong abusuafo yede nkomo no esi ha na ya sore nyame ya adoma ochena eye yawada yede bibiman ebebro ewo afidie so koso a na oni ye entrance ewo sompa ne ye wo nepa ede mawo kopem sa abre